Sanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga uNkulunkulu kakhulu ngaleli thuba lanamhlanje. Siyabonga kakhulu bazalwane, ngibingelele nje enhlana sezantsi kuphi nakuphi la sifinyelela khona. Thank you so much for tuning in. Igama lami ke ngo-ST wakwaDlamini, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. But before sizoqala uhlelo lwethu lanamhlanje, ngizothanda ukuthi ke sicele enkosini and then bese sikwazi ukuthi singene straight to ingxoxo yethu yanamhlanje. Baba, siyakudumisa, siyakubonga ngamandla nothando lwakho egameni likaJesu. Uyasivikela, uyasibiyela mehla yonke, uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you, Lord, for your grace, your mercy, and your power. uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Dumo lonke Nkosi malube kuwe, uNkulunkulu namandla onke, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu bafowethu. Angithathela thuba ngamukele ubaba sinaye lapha namhlanje egameni likaJesu Kristu. Baba, angithathela thuba ngikwamukele ngenkulu intobeko, and thank you so much for coming. Amen. Ake angibonge kakhulu baba ST ngokuthi nami ngibe khona kule ndawo namhlanje. Ngibese ngithanda ukuthi ke ngibingelele la kuyona ST Dlamini Media. Ngibingelele nabalaleli emakhaya ababukeli. Ngibese ngiyizethula ukuthi mina ngiwubani. Igama ke ngokudumisani wakwaMngambi. Okay. Abanye ke bangazi ke ngoMadume ngoba ngingaba khona nasemculweni. Okay. So ke namhlanje bese ngazisa nokuthi ngizalwa eKZN. Okay. But ke ngokumsebenzi ngisendaweni yaseVaal. Okay. Bakhona kwami lana namhlanje kungenxa yesambulo uNkulunkulu engathi nje i-encounter noNkulunkulu. Ukuthi kunelanga la engangihleli ekhaya kwabonakala kona ukuthi uNkulunkulu ungifikele ngendlela nami engazange ngi-understand. Okay. Ngendlela aqala wafika ngayo. Okay. So ukufika kwaNkulunkulu ufike lana ngingasho ukuthi ubone uzihlalele nje akho into ecabangayo nokuthi namhlanje kungenzeka into ekanje ukuthi uvakashele uNkulunkulu. Yes. Nayo into yokuqala engayisho nje ngathi ngayinothisa. So kodwa ukufika kwakhe akazange afike ngendlela engi-understanda ngayo ngoba kwenzeka ngohlobo lokuthi ngithi ngisahleli kanjalo kwakushisa ke ngizihlalele nje emthunzini. So kwakhona nje into engiyifilayo la emzimbeni, ngiva amalungu wami lana angathi nje abalusi, ongathi angazi ukuthi ngifikelwa nje umoya omdaka nje like ukuthi use right nje vele uve nje umzimba ungabi lento lo ojwayele uwazi uyiyo. So kwayilapho khona ngithi hayi ngeke ngithi ngene endlini ke ngikhuleke, okanye maybe ukhona umoya ongivakashele ongakho right. Hayi ngakhuleka lapho ngithe ngisakhuleka kanjalo kwabonakala ukuthi ungathi manje into kuyona move iba ngendlela la nami ngibona khona ukuthi ngibona khona ukuthi lento le bengicabangela ungathi ingaphezulu kwalo bengicabangela. Ngoba ngithe ngisathi ngiyakhuleka lapho ngikhuleka ngabe ngizwe ungathi khona umoya ongaphezulu kwalo bengizitshela ukuthi unguwo. Lapho ngabe ngibhuqabhuqeka phansi kwi-floor, lapho ngiyakhala ngezwe nje ukuthi yabona manje ungathi ngingena kwenye atmosphere manje. Angisekho kahle kahle kule atmosphere la emhlabeni ngalendlela le ukuthi uba ne-understanding umuntu wasemhlabeni ngendlela le yokuthi uba kwi-senses ezinormal zokuthi u-understand ukuthi okay manje kwenzeka ukuthi manje kwenzeka ukuthi, and ukwazi nendlela yokuziconduct usendlisha ukuthi makonje yenza kanjani. So la kumina ke zange kwazeke kanjalo ngoba ngase ngicontrolwa kulo moya ukuthi manje angisakwazi ukuthi ngizicontrol ngendlela yami njengoba ngisho ngithi ke ngangibhuqabhuqeka emhlabeni, I mean kwi-floor. Okay. Ngithandaza ngikhala ngibona nje ukuthi angizicontrol, ngikhona lento engicontrolayo manje. Uthe ke kusenjalo kwabe sekusuka ke manje kudlula lapho ngabe sengiqala ngiva ama voices ekhuluma nami ethi namhlanje sikuvakashele God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, usho ukuthi ke tripartite alliance kaNkulunkulu, ukuthi ke 3 in 1.
lesibiza ukuthi Trinity. Lapho-ke into eyenzekayo emveni kwaloko kuye kwaba sekuqala-ke manje-ke sokukhuluma ivoice eyi-1 ukuthi namhlanje sikuvakashele ngamaZulu size kuwe, kodwa into esode siyenze sizoqala sikuvise ivoice kaSathana mangaba uSathana emhlabeni abantu bakhohlisa. Ngoba uSathana abantu emhlabeni ubakhohlisa ngendlela ezininzi ezahlukene and benza izinto ngendlela yakhe. Wabe siyangivisa-ke elokhuza uNkulunkulu leyo voice kaSathana. Ngithe ngimamele ngabona ukuthi le voice lena ibonakala kuyivoice ebold, ivakala kanjalo. Ibold and iyaconvince ngohlobo lokuthi mangaba ikhuluma uyibone kahle ukuthi lento lena ngoyena umuntu relevant uba ngayenza ngendlela econvincible ngayo. Iyakuconvince nje ukuthi izibone nje ukuthi ngayenza lento. So ngayimamela-ke lo voice le, kwathiwa uyivile-ke lo voice, ngasho ngathi yes ngivile ivoice le yokuqala ekhulumayo. Kwathiwa-ke sokuvisa-ke futhi ivoice kaSathana mangaba-ke manje le voice le ivoice kaSathana mangabe ekhuluma amanga. Kodwa masikuvisa ivoice kaSathana mangabe ekhuluma amanga. Ngayizwa-ke ivoice kaSathana ukuthi iyaconvince, ibold, iyaconvinsana. Alright, kwathiwa sokuvisa-ke manje yona ivoice kaSathana la sikekhuluma khona-ke manje iqiniso. Hhayi-ke ndathula ngalalela-ke nalapho. Ngayizwa le voice la emandlebeni ukuthi manje le voice ekhulumayo ayisafani nala voice le bengiyizwa ibold. Yabo kuthiwa makakhulume khona amanga. Ibold kakhulu iconvince le. But mase kuthiwa makakhuluma iqiniso, kwayila ngibona khona ukuthi hayi manje ngeke. Kwasa nami njena ndinayo indawo ukufuna ukuhleka. Ngoba ngiyayibona ukuthi le voice lena ayisaconvinsani manje. Lo muntu useyateketa. Yebo, umuntu ubona ukuthi yabona mayikhuluma ukhuluma ngalandlela strong. Kodwa manje sorry mase kuthiwa makakhuluma iqiniso nango manje akasakwazi ukukhuluma manje iqiniso. Uyateketa ngathi umntwana ugaqayo nje usafunda ukukhuluma yabo. Hayi ngabona lapho ukuthi lento kufika ukuthi uSathana akalazi iqiniso. Lokusho into kanje yebo. Hayi-ke ngaba convince ke nami ukuthi no, uSathana inyana akayazi into ayaziyo ngamanga. Emangeni hayi-ke uperfect ekukhulumeni amanga. Kodwa umse kwiqiniso, iqiniso hayi into akuyona into yakhe. Ngasala nami ngiconvince ngabe sengisho ukuthi hayi ngivile nalena ivoice and nami convince ukuthi uSathana lo iqiniso kalazi. Yebo. Hayi kwathi okay-ke asihlule ke size kwinto ke manje esize ngayo kahle kahle kuwe namhlanje esikugambele ngayo. So ke lena into engizongena kuyo ke lena engizongena kuyo manje. Ngiyayazi ukuthi akuyona into ezo-understandwa ngumuntu wonke. Into like ekulevel ephezulu kakhulu edinga umuntu ukuthi ayimamele ngendlebe kamoya. Not ngendlebe lapha emhlabeni, indlebe yenyama. And ngiyazi ukuthi even indlela zokumamela zehlukene azifani. Kukhona ukumamela kulevel yenyama yabantu basemhlabeni. Abantu basemhlabeni ke kukhona ivesi lapha ngicela nje ndidlule kuyo. Ngiyafuna nje ukuzicacisa lezi zinto lezi ngoba ziyadinga ukucaciswa. So ilapha yana kuthiwa yini le incwadi kaJude chapter 1 uvesi verse 10. Look. Jude. Jude. We are ready mbathwami ukuzwa ukuthi inkosi ithini namhlanje. Jude chapter 1 verse 10. Verse 10. Kepha laba bayahlambalaza konke abangakwaziyo nalokho abakwaziyo ngemvelo njengezidalwa ezingenangqondo babhubha ngakho. Haleluya. Amen. Njengoba ke siva ke le verse lena abazalwane kushuthi into eyenzekayo iyayichaza lento le ithi laba ke bona izinto abangazaziyo bayazihlambalaza. Kukhulunywa ngabantu abava izinto ngendlebe yenyama. Mangaba kukhulunywa izinto zikamoya, abantu izinto zikamoya baye bangazi understand ngoba into zikamoya ziqala zidinga umuntu ospiritual. Yes. So if you are not spiritual akwazi ukuthi into zikamoya uzi understand uzophikisana nazo. Kude kube ngathi into engekho lena ekhulunywayo. Kodwa ibe ikhona ngoba uNkulunkulu makekhulumile into yena akajiki uJehova akayi ngokuthi okanye maybe majority thini akahambisana indaba zemajority. Uhambisana nelizwi lakhe ngoba ilizwi lakhe uthi ulithembe kwedlula yonke into ekhona emhlabeni. So mase ikhiphile ke into iba njalo ukuthi ufuna ukuyibona ithini imanifesta emhlabeni.
Okay ke so le verse ke iyasichazela ukuthi ke ababantu bona abamamela izinto ngendlebe yenyama nangona apha ingachaza ukuthi ngabantu abamamela ngendlebe zenyama kodwa ke iveza ilevel yabantu abamamelayo bengamameli ngendlebe kamoya. So ke ingakho ke ngithanda ukuthi ngiqale ngicacise before ndingene kuyo ukuthi kune level yabantu abamamela izinto endlebe yenyama. Yes. Some of them ilaba abangakholwa. Yes. Yabo and abangakholwa ke abantu ekubanzima kakhulu ukuthi bazive into zabantu abakholwayo like into zikamoya za spirit ingakuma sekuthiwa zi-interpretwa uHoly Spirit. Yes. Alright then sidlule siye kubantu ke manje abakholwayo. Even nabo abantu abakholwayo bazi levels ezahlukene. Ngoba ku level yabantu abakholwayo kukhona uhlobo lwabantu olukholwayo ngoba liye ecaweni. Kube khona uhlobo lwabantu olukholwayo ngoba lisindisiwe. Nalapha ekusindisweni kuyashiyana ngoba kuyenzeka ukuthi sebekhona abasindisiwe phakathi kodwa bangafuni ukukhula spiritually. Yes. And lonto ke iba limitela indlela yokuva uThixo mangaba ekhuluma. Bayakwazi ukuthi abantu sebekhona enkonzweni sebesindisiwe nabo baphikisana nezinto uNkulunkulu azembulayo if abakhulanga spiritually. So ke apho ndiyakhona ke ngifuna ukuthi kukhona ke indlebe yokumamela futhi nakubantu abakholwayo abathi basindisiwe kodwa into eyenzekayo ufumanisa ukuthi nabo udependa ku level yakhe yokukhula ukuthi umuntu ukhule kangakanani qala lapha kuYesu ngoba kuYesu akuhlalwa nje kuphela ujabulela ukuthi ndimamkele uYesu ndiphelele apho ngoba ndimamkele uYesu ndiyaziwa nenkonzo engikhonza kuyo cingela ukuthi indaba iphela lapho kuyakhula okungama levels. So if ungenile nje wangafuna ukukhuliswa ngalo ilizwi laNkulunkulu uzohlala ku level ekuthile kufana naxa ngaba kukhulunywa izinto esedeep awuzokwazi ukuthi uzi-understand uzi-interprete ngendlela ezinye. Ngiphinde ndidlule ke futhi kube khona abantu abavumile ukuthi bakhule spiritually. Lonto iyabasiza ukuthi kuba easy ukuthi bazi-understand izinto mazi-interpretwa izinto zikamoya ngoba izinto zikamoya kuyakwazeka ukuthi ukhulume into ejwayelekile yala emhlabeni. Kodwa ibe ingathethi lento le. Ibe ithetha enye into kwenye level and ezo-assista abantu njengabantu abake basetshenziswa kwisikhathi sangaphambili abafana nabo Moses. OMoses nabo uNoah. So labo bantu kwakungabantu uNkulunkulu ayebasebenzisa ababekhuluma izinto kungalindelekanga lutho njengendaba yokuthi uNoah wathi makwekhiwe umkhumbi. Abantu besijabulele emhlabeni kubona kumnandi yonke into ihamba ngendlela. Abathanda ukushadisa abantu babo abantwana babo bashadise abathanda ukuphuza kuba babekhona lezo zikhathi kuphuzwa kudliwa inyama kumnandi nje ubona ukuthi wonke umuntu onelisekile uneliswa inyama lapho kuphela. Kodwa uNoah yena wazovela nesambulo sikaNkulunkulu ukuthi Noah qala manje wekhe umkhumbi ngoba abantu bazofa. And umuntu owazi izinto prior uNkulunkulu kungekenzeki lutho. Correct. Abese yaqala manje abona ukuthi kuze ngibasize ngoba kahle kahle uNkulunkulu yena uyasithanda. Akafuni ukuthi kubona abantu bejabalala ngenxa yokungazi kwabo nangenxa yokungeva kwabo. So wabesechuza ukuthini ke ngokuthi okay manithethe noNoah uNoah akuqala akhe umkhumbi so that abantu bezosinda. Abathe kodwa beva ngoba uNkulunkulu uhambelana nabantu abevayo njengoba ngike naqala ngazo indaba ze level zokuva. Kuyekwazeka ukuthi seyikhulunyiwe into ezobasiza abantu but bangayinaki. Baqabele befa ngenxa yonganaki kwabo not ngoba uNkulunkulu ethanda ukuthi mabafe. So uyakwazi ukuthi avuse umuntu ozoba isolution ozokwenza ukuthi basinde bangade baye kufeni. So njengoba kwenzeka ke kuNoah ke abantu wabatshela uNoah baphikisa bashona. Basinda kabambalwa basinda ngenxa yaleso sizathu. Okay ke ndifuna ke manje ukuthi ngene lidabeni ke straight ke manje. Ngize kule ndaba yami ke njengoba bengisishilo ke ndathi ke lento engizoyethula namhlanje akuyona nje into ezoviwa umuntu wonke. Kodwa ke into engifuna nje ukuyisho ke noba kwanye maybe abantu abayivanga kodwa and I'm sure bakhona bona abangazoyiva and futhi bakhona abazoyiva abakhulile spiritually. So sengisho ukuthi lana kukhona indidi ezithu zabantu. Khona abangazuva sokhulunyiwe ngoba kuthiwa abanye abantu they are dull in hearing. So manje na kudingakala lanto ukuthi bambulekelwe nabo ukuze bazi understand izinto. So ke manje ngeke sithini le into eveli khona le. Kodwa ke sizokhulumela nokuthi laba okanye maybe abakwazi ukuva bazokwazi ukuthi bayiva kangoba ngiyambonga uNkulunkulu khona abantu engena icommunicator kubo sebekhona abantu asebe-understand ngibonile ukuthi bayivile bayi-understanda ngalendlela iyiyo. Amen. Okay ngithi ke into yenzeka ke baba ST ilento ke ngalendlela ngithi ke wanika ke ivoice kaSathane ekhuluma amanga wanika ivoice kaSathane anvisa sorry ekhuluma iqiniso. So ke manje emveni kwaloko into yenzeka yalandela
wabe sethi kuNkulunkulu, namhlanje njengoba ndisinakule atmosphere yokuthi nami andizazi ngeva ndiyakhontrolwa, kodwa ndiva ama-voice lana-ke akhulumayo njengoba uNkulunkulu wayengitshela-ke lezi zinto. Wabe sethi-ke manje okokuqala nansi yokuqala nje engifumanisa ukuthi-ke nayo into maybe abantu abangeke bayikholwe, kodwa-ke ngenxa yokuthi uNkulunkulu ikhona indlela wandenza ndide ndiyikholwe nami ngoba ndingekholwa ngifuna ukuqamba amanga. Even nami into wangitshela zona ngabona ukuthi hhayi ngeke kunzima ngazikholwa izinto. And ndiyayazi imeko yasemhlabeni ukuthi abantu ba-understand-a kanjani, ingakumbi ngezinto engizozisho, yabo izinto ezikulevel ephezulu kakhulu, nezinto abantu nje avele babone ukuthi hayi enoba okanye lo muntu uyaboniswa lo, yabona banithathe ngendlela zonke abangangithatha ngazo, yabo. Kodwa ukuthi kona-ke uNkulunkulu ukhulumile ngeke kujike ngenxa yokuthi abantu bathini, yabo. And wangitshela ukuthi abantu baxelele ngale nto le, yabo. Kodwa ngizophinde ndifike-ke apho, make ndiqale nje ekuqaleni. Okay. So-ke wazothi-ke mayichaza uNkulunkulu wathi ezandleni zakho namhlanje Dumisani ndiyaku-anointa, yabo. Ukuthi ezandleni zakho ndifaka i-blessings zabantu bonke basemhlabeni wonke, yebo. Wathi nifaka izibusiso ezandleni zakho, abantu ozothi ubabeke izandla, izinto emhlabeni. Nansi apha sorry ngokuthi ndiyeqala indawo. uNkulunkulu wathi mayiqala nje ukukhuluma-ke kule nto lena bese ndithi ndiyayiqala. Wathi abantu emhlabeni njengoba ndiza kuwe kungenxa yokuthi ndibuhlungu ngendlela abantu abangithatha ngayo. Abantu la emhlabeni bangithatha ngokungathi mina angibathandi, ongathi ngibazisela ukuthi bazofa, ngibazisela ukuthi bazohlupheka, ngibazisela ukuthi maybe kanye bazogula, bazobanjwa izifo ngendlela ezahlukene. Nazo zonke lezi zinto sizibona zihlukumeza abantu la emhlabeni. Entshela ukuthi abantu abaninzi bahlukumezekile and yonke lo blame and nokuthi abantu bayafa bathatha ungathi nguye obabulalayo. So uthi yonke loo nto le abanayo abantu ngoNkulunkulu, yena le nto akayenzi, akusinguye lo wenza le nto le. Njengoba benivisa ivoice kaSathana, wanivisa ukuthi noSathana operator kanjani mayifuna ukuhluphekisa abantu zonke lezi zinto, ubulala abantu, yonke le nto le, ukuthi nguye lo wenza lezi. So manje yena abantu uyabathanda, nazi into yokuqala nje ukuxelela ukuthi abantu indlela abathanda ngayo, kodwa manje aba-understand yena bona loo nto leyo ukuthi ubathanda kangakanani. So isizathu-ke manje sokuthi enze le nto ezeke ngalamini kumi, yabo, ukuthi ufuna ukuthi kukwazeke ukuthi kumanifesteke ivesi la khona, amavesi lana engicingela ukuthi nawe ndiyaxolisa ukuthi nimane ndilokhuza nje ukuthi inkulu le nto. So manje ngiyafisa ukuthi understand-ke ngendlela, yabo, ndithi masiflow nje ndingabe saphinde ndibuye emuva, yabo. Yes. All right. Okhona ivesi lana kuqala, ivesi elana kuJohn chapter 14, Okay. verse 23. Amen. John 14. Mawusuza ukushisa mphathi wami usho ngizobe ukuthi silokhu sithi. Obengicela nje ungathi. Okay. Awususivulela man. John John chapter 14. John chapter 14 verse 20. 14 verse 23. 23. Okay. Yeah. uJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami. Ubaba uyakumthanda. Yes. Siyakuza kuye sihlale naye. Ongithandiyo kagcina amazwi ami. Nezwi elizwayo akusilo elami kuphela ngelikababa ongithumileyo. Hallelujah. Ngicela nje ifake nesisiNgisini. Okay. IsiNgisi John chapter 14 verse 23. We said 23, yeah. Okay. English. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teachings. My Father will love them and will come to them and make our home with them. Hallelujah. Amen. All right. So-ke njengoba ichaza-ke ukuthi-ke loyo othobela amazwi wakhe, uNkulunkulu noJesu bazoza kuye, banze ikhaya kuye okanye bahlale naye evelonto le. So-ke le vesi-ke ngibona ukuthi ngala day, because bazalwane nansi enye into engifuna ukuthi si-understand kahle, yabo, ukuthi kunezinto lana njengoba sikholwa
uNkulunkulu azembulayo ukuthi okay kunezinto ezikhulunyiwe apha eBhayibhelini. Yes. And iBhayibheli sahamba sayithatha njengento nje ukuthi siguqula abantu kuphela yabo. Yes. Sangabe sayibheka indaba ukuthi abantu masebeguqukile ke manje ayamanifesta na amanye wamazwi akhulunywayo la eBhayibhelini. So ke manje ngokuhamba isikhathi uligcina ilizwi laNkulunkulu okanye maybe ukhipha the commands of the Lord yabo. So lapho kuhamba kambe uNkulunkulu afuna ukuzimanifesta njengoba isitsho le verse lena ukuthi uNkulunkulu uJesu noNkulunkulu ngenxa yomuntu ogcinayo yabo uyakwazi ukuthi ehle yabona lana. So ke ngaladay iyona into endacabangela ukuthi imanifestation yale verse le ukuthi uNkulunkulu ehle bazohlala nawe yebo ngoba ngalamini bathi bezini bazohlala nami and bangichazela izinto engizozichaza. So ngicabanga ukuthi kuyimanifestation nokuyinto eright. At the same time ngizocela nje sigcade nje sifune nje lamambala amavesi bese ngiyahamba ke manje singena straight kule nto ndingabe sabuyele emuva. Okay. Umfundele kuJeremiah chapter 33 verse 3. Jeremiah 33 verse 3. Ngibize ngiyakuphendula ngikutshela izinto ezinkulu nezifihlakeleyo ongazaziyo. Hallelujah. Amen. Amen. Njengoba ke isitsho apho ethi ndibize ngizokuphendula ngikutshele izinto ezifihlakeleyo ezingazaziyo. So ke nansi enye into bazalwane uNkulunkulu ayifunayo ukuthi sihambe asikwazi ukuthi asitshele izinto ezifihlakeleyo ngokumkhulu. Ikhona etsho kanjalo iBhayibheli ethi ndinqule njengoba isitsho lapha okay yabo ngokuthi umnqulu uNkulunkulu. So uNkulunkulu kukhona le level asifuna kuyo ukuthi simnqule sifikelele kuyo akwazi ke manje ukusibonisa izinto ezinqabileyo nesingazaziyo njengalena engizoyichaza namhlanje ngoba kunezinto endibonayo ukuthi ngathi igospel sayifela if asimkhonza uNkulunkulu sithi sifikelele kula level ukuthi asambulele izinto ezinqabile. Yabo thina sifuna into eziordinary njengoba nabantu abaphila lapha emhlabeni bephila life kulevel yokuphilela into eziordinary abazijwayele. Yes. Asimelanga siphilele into ezijwayelekile nje abantwana bakaNkulunkulu. Kumele siqhambe nezinto ezintsha ezingajwayelekanga njengoba iBhayibheli isitsho la kuJeremiah chapter 3. Okay ke ngizocela futhi siphinde siye kwenye esizo uRomans chapter 8 verse 19. Romans chapter 8 ngoba seRoma. Yes. Chapter 8 verse 19. Ifundele kanjena ke bazalwa emakhaya ithi ngokuba ukulangazelela kokudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Weva naleyo nje ngendlela esho ngayo. Obukani kwayigqiba sorry. Kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Ngokuba okudaliweyo kwabekwa phansi kobuze kungengentando yakho kodwa ngaye owakubekayo ethembeni lokuthi nakho okudaliweyo kuyakukhululwa ebuqileni bokubhubha kube ukukhululeka kwenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Amen. Alright, naye Job isichaza ke ivesi lapha ukuthi even indalo nayo elindele ukwembulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Mayitsho kanjeni iBhayibheli isho ukuthi kukhona uhlobo lwabantu ongalona uhlobo olufana nabantu basemhlabeni ncam. Kona singafana nje ngokuthi siyagqoka impahla njengabo, sidla ukudla njengabo, senza kanjani silala ezibhedini nasezindlini njengabo, kodwa kube kukhona something ekufuneka erivilekile ngathi ukuthi thina asikho apha for nje izinto eziordinary zabantu abazijwayele. Yeah. Siluhlobo lwabantu ukuthi sike sizokwembula izinto ezingekho emhlabeni ezingajwayelekanga zivele ngendlela kaThixo njengento yokuthi emhlabeni uThixo wathi make sidala wathi masenze umuntu ngomfanekiselo wakhe ukuze umuntu athini abe ne-authority apha emhlabeni abe ne-rulership arule yonke into not ukuthi izinto sirule izinto zasemhlabeni. So ke kuyo yonke lento le njengoba kuthiwa indalo kelindele futhi indalo iyafuna ukubona the true sons of God emhlabeni abazoqhamba nezinto ezingaqhelekanga kwizinto eziqhelekile zalapha emhlabeni njengalena endizoqhamuka nayo namhlanje kwizinto eziqhelekile zalapha emhlabeni esizijwayele ukuthi hayi apha emhlabeni kwenziwa kanje nakanje nakanje kodwa uNkulunkulu wachuza yena ukuthi kulezi zinto esiziqhelile akaveze into engajwayelekanga kodwa abe eyazi ukuthi ufuna ukwenzani ngalento le. Okanye ningakwenzela nje umzekelo before ngene kuyo into efana nendaba yokuthi uyabona njengoba la emhlabeni abantu benezimoto
Kukhona kodwa mangangeni kwesambulo ngoba ngosuku ngiyenze ihandi kakhulu kodwa naye iyangena nje kancane kulena into enizoyisho. Okay. Like into efana nendaba yokuthi yabona uma uhamba ngemoto awukwazi ukuthi imoto ngithi into esisebenzisayo ukuthi sithathe isikhawulezise sibeke endaweni yabo. Kodwa imoto kunento apha esingeke sikwazi ukuyibalekela okanye noba sifuna kangakanani ukukhawuleza siyofika, but if umoya awukho emotweni lonto leyo isho ukuthi imoto ungafika late, very late apho uyakhona. Yeah. Umoya amavireni awukho. Yeah. Which means kufuneka kugcwalisweni amaviri uzokwazi ukugijima uyofika la uyakhona. So ezinye izinto ke zizinto esicingela ukuba thina masizenza apha emhlabeni kwanye sizi-enjoy izinto zalapha emhlabeni sibheka nje lento kuphela esenzela yona kanti asazi ukuthi kwayilento yasishumayeza at the same time. Yabo ngahlela thizeni yabo ukuthi nakuwe if ugcwelisiwe ngomoya kaNkuluNkulu awungeke ube ngumuntu ofana nabantu basemhlabeni nje yabo. Kunezinto uNkulunkulu ezokhawuleza kubonise zona ezingekenzeki ukuthi lezi zinto isikhathi okanye maybe into sekude pha abeseyibona uNkulunkulu ukuthi ngenxa yokuthi ngiyalanjwa le bide yafika ngekho umuntu oyimbulelwayo apha emhlabeni futhi abantu bonke bazogaxaleka entweni enye. And mangathi siyabhekisisa kahle njengoba siphila, if uyabheka amazwe wonke omhlaba abhekene neproblem ezifanayo, so manje kudingakala isolution and abantu badepende kwimali kwibudget nje kuphela emazweni wonke. So which means bayadingakala abantu abanomoya kaNkulunkulu abazokwenza isolution. Alright man, ngingene ke ndithi ke mangaba ke into isenzeka uNkulunkulu echaza uthi ndifaka ke izibusiso ezandleni zakho ukuthi abantu bangaba ubabeke izandla bazozifumana izibusiso zabo ngenxa yokuthi ndifuna like lento ebengike ngayichaza ukuthi abantu bangabi nayo lanto yokuthi anibathandi yabo. Babone ukuthi abantu ndiyabathanda. Yes. So ke manje mina ndiyaku-anointa so that uzokwazi ukuthi abantu izinto zakho uma bezidinga bazifumane kuwe ezandleni zakho. Alright, kadlule ke kuleyo abese ithi ke namhlanje ndikupha abantu bonke. Ebona leyo into nayo engakholeleki. Yeah. Ndikupha abantu bonke emhlabeni ever. And what message ethi dumisani ndikupha abantu bonke emhlabeni wabese ivakala ngathi ukwatele yabo. Ngohlobo lokuthi wachaza indaba yokuthi abafundisi bamphoxele yabo. And wayitsho lonto lobona nje ukuthi khona into emcaphukisile yabona lonto. Wathi abantu ndibapha wena emhlabeni. Wadlula kuleyo wazothi even imali ndipha wena yonke wabese kubala ama currencies ahlukahlukene nje walapha emhlabeni ngiqonda ukuthi nami angiwazi amanye ama currencies abalwayo yabo. Wathi ngikupha yona yonke imali yasemhlabeni wabese ezosho ke enye ke manje engicingela ukuthi ku level ezokwenza abantu babe confused. Kodwa ayiconfuseani if ngumuntu omamele onendlebe zikamoya ukuthi uve izinto because ngizozama uyibreak down Yeah. nokuthi futhi ndize nayo how part of it yabo. Yeah. So then ke manje na kulena kwabe sethi ke ndiyaku-anointa ukuthi ube upresident oqala emhlabeni ozoqala ukuba khona ongazange waba khona upresident yabona upresident ozoba ngomhlaba wonke. And ke mamela ke kulento ayishoyo and okanye mandisho kanjena ngiyafisa ukuthi ngicacise le ka president ngoba ngiyayazi ukuthi abantu abaninzi mangaba beva into efana nalena bazoyithatha ngendlela yalapha emhlabeni bacingela bakwaye nifuna ukuba upresident maybe walana kwenye South Africa. Yeah. Yabo no angithethi ngopresident onjalo. Upresident engithetha ngayo upresident ospiritual. Okay. Okuzoba upresident like upresident uNkulunkulu azigcobele yena ukuthi aveze izinto ngendlela kaThixo abantu basho bakwazi ukusizakala ngoba if yabhekisisa kahle ama president akhona emazweni ipresident sikhona but isidingo abantu bahleli benazo ngendlela yokuthi abantu manje sebenza izinto ngoba befuna ukuthi babone ngathi bayahluleka upresident abakhona yabo. Ngoku manje na uNkulunkulu uza nesolution ezokwenza ukuthi abantu ngoba ngabakuThixo abantu akubona abantu noba singathi abantu kona maybe if okanye maybe ngumzali uthi aba umntwana wakho okanye abantu ngabakho if uphethelwe lezi akubona abantu ngabakaThixo mandisho kanjalo. Yeah. Abangayo abasongayo yo may Jesus isixhosa siphinde sibe difficult. Yeah. Abasongabo yani futhi Yes, abasongabo abaka president. Yeah. Yebo ngabantu bakaThixo bonke laba bakhona la emhlabeni. So nguThixo onayo i-decision efinal ukuthi abantu ufuna baphathwe kanjani emhlabeni nokuthi abantu ufuna bave kanjani. Mase ibona ukuthi abantu bayahlupheka emhlabeni uyakwazi ukuthi abone ukuthi okay manje isolution nansi yebo abese evusa umuntu ke ngokuthi lona umuntu uzoza nayo le solution abantu abayidingayo yebo ngendlela uThixo azomnika ngayo ukuthi uzoyiconducta kanjani yonke lento lo so that ide ifikelele lapho yebo.
So ke nendaba ke yo president ndiyafisa ukuthi ngicacise ukuthi indlela esiyazi ngayo indaba yabo president emhlabeni indlela yokuthi upresident siyamenyula sikhipha amavoto kanye siyoma kwi-queue ukuthi alright ke manje namhlanje kubekiwe usuku lokuthi sonyula upresident. Indlela yasemhlabeni leyo. Nokuyinto yenziwayo emazweni wonke womhlaba. Ukuthi upresident ufuna kuzabe ukuthi upresident. Yabona manje mina ngizoqhama ndibe apha emveni kwale mic le ndizothi ukuthi wenza upresident. Abantu bathi no lo muntu loyana engathi khona into eshodayo yabo. Ya ngoba manje ngikhuluma into ebangayi-understand nje ukuthi babona abazange bayibona lento engishoyo. And khona futhi ivesi lana. Okay ngicela nje sifunde nje le verse nje ukuthi iyangena kakhulu lento engishoyo. Okay. Go 2 Corinthians chapter 2 verse 9. 2 Corinthians. Yes. Chapter 2 verse 9. Yes. My God. Chapter 2 verse 9. Ngokuba ngaloba futhi ngenxa yalokho ukuze ungakhohlwa kwenu ngazi ukuba ningabaleleyo ezintweni zonke yini. Imakofundi 10 neba yimina beze ivesi kungaso. Kepha lowo enimthethelela utho nami ngiyamthethelela ngokuba lokho esengikhethelele uma kukhona into engiyithethelelayo. 2 Corinthians loyo. Yeah, 2 Corinthians chapter 2 verse 10. Yes. Yo actually singilahlekele because ayisho ngalento ayisho lento engiyifunayo. Ithini leyo? Ilena ethi izinto ezingathanga zivele engqondweni yami tu. Lezi uNkulunkulu azembulele labo bamthandayo. I think it's Corinthians chapter 1. I mean Corinthians bokuqala chapter 2 verse 9. Okay, ngicela uzwitshele. Corinthians chapter 2 verse 9. I mean Corinthians bokuqala chapter 2 verse 9. Okay. Kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi lokho iselingakubonanga nendlebe engakuzwanga. Yes. Okungavelanga enhlizweni yomuntu uNkulunkulu ukulungisela abamthandayo. Hallelujah. Ukuba kithina uNkulunkulu kwambulile ngomoya. Ngoba umoya uhlolisisa konke yebo nokujulileka kukaNkulunkulu. Hayi ngicabanga sevela sichaza yonke. Yeah. Ngoba ngabe siyacacisa into eninzi nje injalo nje. Yebo manje ngicela ungayicacisi. Sizichaze kakhulu. So ke injalo ke into ifana ke nalena endishoyo ukuthi ke ngoku uNkulunkulu wachuza ukuthi azinyulele ipresident ezokwazi ukuthi abantu ibe ne-understand okanye yona i-understand izinto ngendlela kaNkulunkulu ukuze abantu bancedakale. Ngoba abantu ngabakaNkulunkulu badalwe uNkulunkulu so that abantu bakwazi ukuthi basizakale ngendlela kaNkulunkulu. If uNkulunkulu uyabona ukuthi emhlabeni abantu bayahluleka, so yena njengomuntu obadalile abantu uyakwazi ukuthi abe nayo isolution. Kodwa ke sorry uThixo akakwazi ukuthi azenzele izinto emhlabeni. uThixo ukwazi ukuthi asebenze ngomuntu apha emhlabeni ingakho noJesu Kristu wathi mayifika kwanyanzela uba makabe nemizimba womuntu ukuze akwazi ukwenza imisebenzi yasemhlabeni. Yes. So ke namhlanje ke ndiyafuna ukutsho ke ukuthi nalendlela uNkulunkulu echaze ngayo ke iveze kanjalo. Lento bengisachaza ukuthi opresident abakhona ke emhlabeni ngiyaba respecta kakhulu and lento engichazayo akusho ukuthi okanye maybe phazamisana nenhlelo zabo abenza ngazo. Yes. Opresident bazoqhubeleka babe ngopresident ngendlela yabo yala emhlabeni nabantu futhi indlela ababa understanda ngayo izaqhubeleka ihambe kanjalo ukuthi izokwenzeka ngalendlela ipresident makuthethwa nje ipresident kuyaziwa nje ukuthi iconductwa kanjani yonke iprocess yakhona. So ke lo iprocess ke andikho kuyo ndikulena ke uNkulunkulu andembulele yona ngoba ngiyafisa ukuthi okanye ndiyiphinde okay kwanye ngizoyichaza masiqhubha. Okay wabe setsho kanjalo ke ekubeni ichazile ke lonto le kwasho ukuthi ke nami andikholwa njengoba ndisho ukuthi abantu abaninzi ngeke bayikholwe kodwa ke ngabantu abazoncedwa uNkulunkulu ngomoya wakhe njengoba uchaza ukuthi umoya kaNkulunkulu ngoyokhile izinto ebantwini njengoba nayo lena ayikhile nami zange ndicinge ngisho nivuka ngalosuku yafika nje ngolwasuku ndiyikhilelwa uNkulunkulu and manje ndibhekisisa futhi kahle ngalendlela uNkulunkulu ayembula ngayo yabona ukuthi hey
yazi lento lena indlela uNkulunkulu ayitsho ngayo iyabonakala ukuthi izowasiza abantu emazweni abaningi. Abantu bazoncedakala ngoba i-solution kahle kahle lena uNkulunkulu aza nayo, ngoba uNkulunkulu izinto zonke mandithi i-life iqala i-spiritual, yabo. Abo-president bona badila nezinto ngoba sebeqale bayibona ukuthi laphayana kunengxaki yokuthi abantu bayagula, basho baqale babheke ibhajethi ukuthi imali ingakanani, bese bedila ngaleyo nto ngenxa yebhajethi abanayo. If bayabona ukuthi abantu bayahlupheka, siyabona mos ukuthi i-rate ye-unemployment iphezulu kangakanani, yabo. And nabo bayafisa ukuthi babasize abantu, kodwa manje i-problem ukuthi ibhajethi yabo yiyo bacontrolayo, yabo. Bacontrola ibhajethi kwinto nganye abazothi bayenze. So if ibhajethi ayivumi ukuthi ezinye izinto ziyayekwa, baze bakhala abantu nangemigaqo, bakhale nangamanzi, and bade baqabele abantu kwandi crime, njengoba ubona ne-crime ukuthi seyandi kangakanani. And-ke kuyo yonke lonto leyo, kuzo zonke izinto ezenzekayo, because enye into engifuna ukuyichaza njengoba ngichaza ukuthi uNkulunkulu lento ayichazile iyaveza kahle kamhlophe ukuthi apha emhlabeni if abantu abadili nezinto ngendlela espiritual, angeke isolution ibe khona. Bazozama nje ukuthi ba-enforce i-law ukuthi makuboshwe abantu if bayamosha, nokuyinto e-right leyo ukuthi mangaba abantu bemosha babanjwe, akusinto esingayiphikisa. Umthetho kufanele u-applyele mangaba izinto ezingenziwa ngendlela. Kodwa kuyabonakala ukuthi even abantu bomthetho noba bengazama ngeyiphi indlela abangeke bayinqobe into spiritual, because into like i-crime qala yona qala i-spiritual, i-poverty spiritual, i-sicknesses and diseases spiritual, yonke into i-spiritual ngoba nomuntu nayo u-spiritual kwayena. So ke manje if abantu abana understanding, and ke cinga ke mangaba ke silidwa abantu abangayi-understand i-life ukuthi spiritual, which means kupurpose yakhona. Ngoba izinto ze-spiritual, that is why ubona ngathi kuthi akudilwa nento ethile but vele ubona i-escalator instead of iya-dropper, yabo. Ngoba ngani akudilwa nayo straight kule ndawo kumele kudilwe kuyo e-spiritual, yabo. Kanti mangaba manje kukhona upresident ozo-understanda izinto ngendlela e-spiritual ukuthi okay, lena impi mandiqobe in the spiritual realm, so that izokwazi ukuthi manifeste ntoni apha emhlabeni, izinto ngendlela efanele ezokwazi ukuthi accommodate abantu ngendlela ezokwazi ukuthi abantu babone ukuthi utshintsho luba khona, abantu bayabesinda, ziyadrop i-crime, ziyadropa ama-sicknesses and diseases, ziyadrop i-poverty ngenxa yokuthi kudilwa nalapha into ecreatwa khona ku-spiritual realm, because zonke into zenzeka emhlabeni, yabo. Kuthiwa life is spiritual, it was manifested to, yabona ukuthi it was created ukuthi i-manifest apha in the physical, yona i-spiritual, yabo. So manje izinto thina sizibona la emhlabeni sezimanifesta, zonke into ze-poverty nokugula kwabantu ne-crime ziyamanifesta apha emhlabeni, and sidila nazo ngendlela yenyama, yabo. Ilihlo lenyama ukuthi siqale siyibone sibe sisenza kanjani ngokusidile nayo ukuthi ngoba lento lesiyibona ungathi iyakhula, even abazalwane ubone ukuthi manje nabo instead of bayibheka nabo ngelihlo lenyama, ngisho ukuthi bonke bakhona abakwazi izinto ukuzibona ngelihlo likamoya, but kukhona okwanye uthola ukuthi nabo into ethethwa lihlabathi nabo bangqinelana nalento ethethwa lihlabathi, engababona badila nezinto kwelizwe lakwamoya ukuze kumanifest into ezi-right la emhlabeni. Ndifuna ukutsho ke ukuthi ke even no president if abakwazi ukuthi babe nalo ilihlo le-spiritual, wabayasilida, kodwa unobhekisisa kahle ukuthi ubone ngathi leli side la-spirit abalithathi serious and balida abantu aba-spiritual, because mawulida abantu emhlabeni kumele u-understand ukuthi umuntu spiritual, kuthiwa man is a spirit, he has a soul, he lives in the body, and he's a spirit, he lives in the body, he has a soul, he lives in the body, yabo, which means naye ukathathu umuntu, yabo. Correct. It's divided into three. It's into three, yeah. Yeah, so manje leli side elika physical, yabo, lelo nalifocuswe kakhulu, and lonto lecinga kade sabakhona, manithi mangathi kade sabakhona, zininzi generations ezibekhona apha emhlabeni zidlule, yabo. But eyona focus kube khona kakhulu le focus ukuthi kufocuswe kakhulu kweli side la physical okanye like ibhodi, yayibona lonto leyo ukuthi kunakwe ibhodi, njengoba abantu bevuka ekusebeni beyosebenza basebenzela nje ibhodi kuphela, njengoba abantu benza njani bezijabulisa, uthola ukujabuliswa nje ibhodi, benza yonke into abayenzayo focus ku-side la bhodi kuphela, abafocusanga kweli ka spirit. And ke manga kuthiwa man is a spirit, which means akuyena umuntu lona thina simbonayo, sibona umzimba womuntu, asiboni oyena muntu apha kulomuntu lona lo mzimba esibonayo lapha kuye ngaphakathi inner man, yabo, lokufuna ukuthi kustrengthenishwe yena
ukuze umuntu lo, ngoba yabona ibhodi ingathi ifana nani, ifana ne-instrument okanye maybe overall, yama ndibeke kanjalo, ingatsho ngathi instrument or overall, ukuthi sigqokiswe umzimba, yabo. Thina silapha ukuthi umzimba ngaphakathi, ngoba umuntu lapha ngaphakathi ifana indaba ukuthi umuntu makeshonile, umuntu uyakwazi ukuthi sithi simbona nanku lele phansi sithi ushiyile, sithi ushiye kanjani, kodwa nangu umzimba wakho ukhona nangu, yabo. Ingenxa yani ukuthi umuntu phaya oyena muntu phakula muntu luyana ulo obengumoya kuye. So if asithathe serious lo ndaba lena, sizokhala kakhulu mangaba umuntu ehambile kanti asikhange simnakekele ngezinto zakwamoya qala, yabo. Make nakekelwa umuntu ngezinto zakwamoya, isho imncede naye lonto le, yakwazi ukuthi iprolong life yakhe, ukuthi angakhawulezi ahambe emhlabeni. Ukhona abantu abahambile emhlabeni bashiya, kodwa mawubhekisisa kahle uthola ukuthi lo muntu loyana iside lika spirit bengalinakanga, unake iside kakhulu le body, and iside ka body kuthiwa if ufunda kwiGalatians chapter 5 verse and maybe from 17, I'm not sure, or 20 or 21, ithetha ngezinto zenyama lapha, yazibala zonke izinto zenyama, imisebenzi yazo, ukuthi nazi izinto yazilista lapha. Okubonakala khona ukuthi mangaba abantu behamba ngokwenyama, ithi chaze kuRomans 8 ithi mangaba nihamba ngokwenyama nizofa, eva lonto. And asinaki ke singabantu emhlabeni, ngicela nje ukuphuza. No problem. God. So ke njengoba ichaza njalo iBhayibheli ukuthi manihamba ngokwenyama nizokufa, lonto izama ukuthini, ukubonakalisa ukusithanda kwakho uNkulunkulu, ukuthi uyasithanda, uyasigwema ukuthi masisigweme into zenyama, ziyabulala into zenyama, yabo. Kodwa manje abantu uma ubheka apha emhlabeni, umuntu akasathandwa apha emhlabeni, into seyithandwa njena, kuthandwa izinto zenyama, kanti uNkulunkulu yena uthanda umuntu, and mayithi uthanda umuntu umthanda phako spirit kakhulu, ngoba uyazi ukuthi uspirit, once uspirit wakho abuildeke, iyakunceda kwawena muntu loyo owakhiwe umoya wakho, uthi kube ne-fruits of the spirit ezichazwayo futhi laphayana kuyo iBhayibheli kuGalatians, nayo ikhona apha ichaza khona ukuthi manje i-fruits of the spirit ke nazi, umuntu umbona ngantoni, ngokuthi abe noxolo, abe nothando, abe ngumuntu owenza izinto ngendlela elungileyo, yabo. Zi-fruits of the spirit abantu batsho bakwazi ukuthi yazi mangihleli nawe and ndiyakhululeka, okanye maybe ndiyazibona ukuthi ngihleli nomuntu, okuvela into ukuthi athi umuntu akho kwamuntu kepha. Yes. True. Ezo zinto ezitshiso ukuthini, kusho akakhiwanga la muntu spiritually. Wazi ukuthi wakho umuntu phaya na spiritual ufeel, wa spiritually dead, yabo. And kukhona abantu aba spiritually dead nje baphila apha emhlabeni, uthi uyaphila kanti kade wafa, ngoba ufe emoyeni. So manje once ufe emoyeni ku-easy ukuthi noSathane akubulale even akwi-bodily form yakho, yabo. So that is why kubalekile ukuthi oyena muntu okufanele nakho apha emhlabeni kulo kamoya more than lo wenyama. Nothina ke manje uSathane uziconfusele lezi zinto lezi, wakhetha ukuthi masifocus kakhulu enyameni, yabo. Sikhohlwe ngulside likamoya. Most yabantu bade bahamba emhlabeni, abanye bengayixelelwanga lento le, yabo. Into ekusho kona ukuthi abantu mabefuna ukuphila emhlabeni, uThixo into azikhulumayo akakwazi uThixo ukuthi athethe into eqamba amanga. Make khuluma uJehova usukube ezokunceda abantu, qha iproblem apha emhlabeni kuyiyona into eyiproblem eserious lena enditsho enzoyitsho, ukuthi abantu abafuni ngimamela, bathanda ukuphikisa, yabo. Ngokuphikisa kwabo kanti ababoni ezi zinto, njengoba bengendachaza ndathi uSathane lo bengixelelwa ngayo ukuthi abantu yabakhohlisa, yabo. Bathanda kakhulu ukumamela ivoice kaSathane kunokumamela ivoice kaNkulunkulu. So ke ndilonto leyo iyona ke manje enza emhlabeni kube khona lama problems esibhekene nawo. And enye into efungachaza njena if ubheka la verse kaGenesis chapter 1 verse 26, apho kuthiwa let us make man in our own image, yabo. Let them have dominion or let them rule, yabo. Chuthi la verse liyana ayikaka manifest even yona la verse, masibone ama problems emangaka, nokuthi futhi bonakalisa ukuthi abantu abaka understand ukuthi apha emhlabeni sizothini. Abantu bacabangela ukuthi njengoba sikhona emhlabeni sizele ukuze soba nezimoto, sibe namakhosikazi, sibe nabayeni, sibe nemizi, sibe nemisebenzi, sibe nemali, sifunde, yabo. Nazo izinto eziphilelwa ngabantu nje apha emhlabeni, bacela basizele lonto leyo. If ungumuntu khona apha emhlabeni unazo izo zinto abakuthathe serious, yabo. Kube ngathi hayi lona umuntu ayikho indaba yakhe athona impilo nje, yabo. Ungathi into nje wena, yabo. Kanti uThixo iyacounter indaba yokuba khona kwakho apha emhlabeni.
ngisho noba ungathiwa ngumuntu ohlala emgaqweni, uNkulunkulu laa mntu uyamthatha serious. Yeah. Ngoba uyazi uba laa mntu uyispirit kahle kahle. Yeah. Akayona le nto simbonayo thina apha ngaphandle yabo. I-outside appearance yakhe akakhathali kakhulu ngaleyo into, ukhathala kakhulu ngomoya wakhe. Umoya wakhe uyazi ukuthi if unakekele uzosho ulungisa even nebhodi yakhe. Correct. Uyazi ukuthi kule nto ngike ngathetha indaba yokuthi okanye umuntu i-instrument or i-overall esiyincishisiwe, like yazi amalungu la wethu womzimba ayakwazi mandithi into owasebenzisa kuyo kakhulu uwasebenzisa kwinto oyiyo ngaphakathi. Into esukubona thina oyiyo apha emhlabeni ingenxa yento oyiyo ngaphakathi. If ngumuntu obulala abantu kushuthi lento leyana ikhona into ekhona kuwe ngaphakathi ekhuthaza lonto leyo oyivumela ukuthi mayikwenzise ezo zinto. If ngumuntu orobha abantu kushuthi lonto yinto oyivumele wena kuwe ngaphakathi kuqala spiritually kuwe ngaphakathi. Kodwa once ukwazi ukuthi uvume ukuba ngumntwana kaNkulunkulu, like indaba yokuthi okanye maybe ilizwi ulithathe serious ubuildeke spiritually, kuzophuma futhi izinto eziright ngawo. Sobona uthatha izipika uyoma emgaqweni uxolela abantu ngoNkulunkulu, sibona uye esibhedlela uthandazela abantu, sibone wenza izinto nje ezokwenza abantu babone ubuhle bokuba khona komuntu emhlabeni, njengendaba yokuthi akusafani njengangoku kumaxesha esiphila kuwo. USathane segijima ngelevel ephezulu yokuthi manje qala sasesaba izinto okuthiwa zizigebenga, yabo, esazi noba intoni isigebenga kodwa sazi ukuthi isigebenga kuyona umuntu. But today izinto sezatshintsha, so wesaba manje umuntu ukuthi okanye uhamba endaweni ethile udibane nomuntu uyesaba ukuthi okanye angangikhuphele umbese okanye akhuphe intoni androbe, yayibona lonto le into ze-robbery zonke lezi zinto. So kwesatshwa abantu manje instead of kwesatshwa izinto ezazisatshwa before, ngenxa yokuthi uSathane segijima kwi-level ephezulu, and lonto ibonakalisane ukuthi abantu abembulekelwanga yinto yokuthi ubani umuntu apha kuye. Bacingela ukuthi umuntu yena ngulona oyibhodi, kanti ibhodi nje into sosebenza ngayo apha emhlabeni. Ingakho noJesu Kristu wafika wanikezwa ibhodi yokuthi asebenze apha emhlabeni, wabe seyithi uyasishiya uzothumela umoya wakhe ozokwazi ukuthi asifundise konke, yabo. And naleyo into isafuna uchaza, kodwa ke ngicela nje ukuthi ngingangeni kwezinye izinto ngoba ziningi kakhulu. Yeah. Mangeke ngingene ngalena ebedize ngayo. So ke ndithi ke lena kwakuthi esekhulumela uNkulunkulu ezabona ukukhilela indaba kaPresident ukuthi ke uPresident ke into enjani iPresident ayifuna, uPresident onjani amfunayo emhlabeni ukuthi aoperate, yabo, ukuze abantu bakwazi ukuthi basizakale. Ngoba imanga uPresident bengayi-understand into kaSpirit abangeke bakwazi ukuthi babasave abantu ngokupheleleyo. Bekona mkhulu umsebenzi abawenzayo, because ukuba khona kwe-leadership yabo kwi-country nganye iyakwazi uku-assist abantu abaninzi ukuthi bakwazi ukubenefit ezintweni ezithile. But ngenxa yokuthi badepende kwinto ye-budget nento zelokhuza zokuthi okanye maybe intoni leyo ezobe yenzeka ngelo xesha babe sebedila, ngifuna ukuthi into bangayiboni before yenzeke, yabo. Ngoba kudilwa nezinto apha emhlabeni ngoba seqale kwenzeka into not ingekenzeki. uNkulunkulu ufuna ukuthi kuzoba ngumuntu ozokwazi ukuthi izinto azivimbe zisa-create upha in the spiritual realm, ukuthi zingade zimanifest apha emhlabeni if zirong, yabo. If izinto eziright abantu abazifumani apha emhlabeni zi-create upha in the spiritual realm, then ziqale zimanifeste manje into eziright apha emhlabeni, abantu bebone bencedakala, abantu bebona bephuma kwi-poverty, abantu bebona bephila abagulayo. Izinto if ingxabano ezikhona, because ninsi indlela abantu abahlukumezeka ngayo. Abanye bahlukumezeka emishadweni, abanye bashonelwa ngabazali, bakhula kabuhlungu, bayahlukunyezwa, bayabona nje ungathi ilife nje into njena ebakhohlakaleleyo, yabo. So ke uJehova ke yena zezinye zezinto ezike afunayo ukuthi abantu bakwazi ukuthi babone uthando lwakhe ukuthi uyabathanda, ngoba into wafika wanixelela yona ukuthi eyona nto enkulu ufuna ukubonakalisa uthando lwakhe ebantwini ukuthi abantu bathanda kangakanani. Mandidlule ke kukhona ke iverse ke awandembulela yona ke sekikhulumile lento ngizocela nje ndiyifunde, ngizoyisummarize nje, angizothi ngiqale kakhulu ngoba ziverse ezahlukene. Right. Verse ba ngu-Isaiah chapter 57 from verse 14 to 21. Isaiah 57. Yes. Isaiah 57 chapter, verse 14 to 21. Verse 14. Kuyakuthiwa hlelani nilungise indlela, nisuse
isikhubekisi endleleni yabantu bami. Verse 15. Ngokuba usho kanje ophakamileyo nophezulu, ohlala kuze kube phakade, ogama lakhe lingongcwele, uthi, ngihlala endaweni ephakemeyo nengcwele, kepha nakuyena onomoya ochotshoziweyo nothobekileyo, okuvuselela umoya wabathobekileyo nokuphilisa izinhliziyo zabachotshoziweyo. Ngokuba angiyukulwa kuze kube phakade, angiyikuthukuthela njalo ngokuba umoya ubuya kuphela phambi kwami. Leyo mphefumulo engiyenzileyo ngenxa yobubi bokuhaha kwakhe, ngathukuthela, ngamshaya ngazitheza ngisathukuthele, kepha waqhubeka wahlubuka ngendlela yenhliziyo yakhe. Ngizibonile izindlela zakhe, ngiyakumphilisa, ngiyakumhola, ngimduduze, yena nabamlilelayo. Ngidala izithelo zezindebe zomlomo ngokuthi ukuthula kuye okude nakuye oseduze, usho uJehova, ngiyakumphilisa. Ababi abanjengolwandle olunyakazisiweyo, ngokuba alunakuphumula, namanzi alo akhipha udaka obishini. Akukho ukuthula kwababi, usho uNkulunkulu wami. Amen, haleluya. Alright, no, ngiyabonga kakhulu ngayo lelo verse. So yona verse keNkulunkulu lona, amavesi ngalamini engikhulumela le ndaba le, wathi mandihambe ndifunde kuleyo from le verse le, from Isaiah 57, so verse 14 to 21. And if eva nje apha eqaleni iyachaza ke ukuthi ke ngisusa hlelani susa isikhubekiso phambi kwabantu susana isikhubekiso phambi kwabantu bami. Uthi uNkulunkulu ezinto ezikhubekisa abantu uyafuna zisuse, uthi hlelani, yabo, uze kwazi kusuka izinto ezikhubekisa abantu bakhe, abeseyiveza ukuthi yena uhlala even nakwauchobozekileyo, okanye umuntu obona ungathi uphansi, nabantu okanye maybe ababona ungathi bahlukumezekile. So naye labo bantu ubonakalisa kona ukuthi nabo uyafuna babonakalisela uthando lwakhe uNkulunkulu. Zininzi ke izinto ezichaziwe lapha, umuntu angazifundela nje naye nasekhaya, ngeke nikwazi ukuchaza yonke into okwamanje. So ke ngoku ube khona ke apha sezoyivala khona ke lapha ku21 ukuthi ke echaza ngendaba yokuthi khona abantu like inhliziyo zabo ezifana nolwandle, elwandle likhipha ububi futhi iziziba. Khona la nto uthi anithi azibona iziziba into ezifana ezikanjani, ukuthi mangaba izibi amanzi eclean bese kuba khona izibi ziwenza yawangcolisa amanzi, ayibona lona. Futhi inhliziyo zabo kabo bantu uthi zinjalo, and uthi labo bantu abasoze basizakala, yabo. Which means apha emhlabeni njengoba uNkulunkulu efisa ukubanceda abantu, kodwa khona lo hlobo lwabantu ngenxa inhliziyo zabo ezimbi, abangeke bakwazi ukuthi bancedakala until baguqule inhliziyo zabo, bavumele uNkulunkulu ukuthi enze njani, abasize nezabo inhliziyo. Ngoba kahle kahle mangabe uNkulunkulu enza izinto, ukusiza enhliziyweni kuqala nasengqondweni. So if awusizakalanga, uvumanga ingqondo yakho ibe renewed okanye ibe transformed, so lonto leyo ikwenza uhlale uhamba ngendlela endala, ngoba uNkulunkulu unguNkulunkulu wezinto ezintsha. Mangaba thina sibambelele entweni ezindala ngalo lonke ixesha okanye ngaso sonke isikhathi, asingeke siyibone imuva kaNkulunkulu emhlabeni. Seke khona, sekefikile njengesikhathi uJesu wayekhona emhlabeni. uJesu wafika, abantu babemthatha ukuthi ungunyana kaDavid, unyana kaYosefu noMaria. Bangabona imuva kaJesu ukuthi ihambaphi okanye uzeleni uJesu, bangayibamba exactly lento uJesu ayizele. Balibala kumthatha ngendlela yenyama ukuthi hayi siyamazi uzalwa ula muntu luyana kanje nakanje. So kuba kanjalo ke nangaxa ngabe uNkulunkulu esebenzisa umuntu emhlabeni, abantu mabangabambeleli entweni ezindala, ngoba ngeke bayibone usizo kaNkulunkulu, babe belidinga bagqibele bangalifumananga ngoku belidinga benjalo, ngenxa ukuthi babambele entweni ezindala, abakwazi ukuthi into bayimamele ngendlebe kamoya so that bezokwazi ukuthi bancedakale. Nanso ke ivesi athi mangiyifunde, ngizocela nje ukuthi ke ndidlulele nje kwezinye izinto khona sesoyivala. So ke uNkulunkulu ke uthe ke mangitshela ke lezi zinto lezi senitshelile ukuthi okay, uyani-anointa kule nto bese ngizikhulumile, wabe sethi ke manje manithatha isithupha ngisibeke phansi
as i-confirmation yokuthi namhlanje un-anointile for konke lokho sengichazile. Okay. So-ke ngasithatha-ke isithupha ngasibeka-ke kwi-floor. Ngithe mangiceda ukusibeka isithupha kwi-floor wabethi no, uyanibona ukuthi andikholwa lento le. Mandihambe niphumele ngaphandle ndiphinde futhi nibeke isithupha emhlabeni-ke manje straight. Ngaphuma ngasibeka isithupha emhlabeni. Mangesibeka isithupha emhlabeni ngabuyela ngaphakathi-ke endlini. Ngithe mangibuyela ngaphakathi endlini uNkulunkulu engezwa-ke manje ukuthi yabona le ndlela ebekhuluma ngayo ngaleso sikhathi ebesafika ayisafani manje nale ndlela le sengikhulumela ngayo mangibuya ngaphandle. Engabe ngizwe ukuthi yabona manje ivoice yakhe nje uyabona ukuthi like nami uyabona nje ngezwe ukuthi iyaniconvince manje ngendlela engayo nje vele yaba bold ngayo yabona ikhuluma nje ngohlobo lokuthi ubone ukuthi yabona lena into akwazi ukuyiphikisa yabo. And ngohlobo lokuthi ubone ukuthi yabona nawe if ngathi uyaphikisa manje okanye maybe ulibele kungakholwa lento lena nje nawe ungaba ngathi kwanye uyadlala yabo. So washo wathi Dumisani ngimthanda ngokuthi umuntu mangaba ngithetha into abelibele kungakholwa because mina mangikhulumela into injalo angikwazi ukukhuluma into kanti ayikho kanjalo. So ngabona ukuthi yabona uNkulunkulu manje akasadlali ke manje sekumele nje nami lento lena noba kuthiwa kwanye maybe bengayikholwa kwephi level engayikholwa ngayo. So manje ithathe serious ngalendlela ayitsho ngayo yabo. So-ke emveni kwaloko ngaziva-ke nami ukuthi yabona manje hayi ngiqala ukuyikholwa ngoba ivoice nami lena ngikhulumele ngayo lento lena ngiyayiva ukuthi akusadlalwa manje. Uyayiva ivoice ukuthi yabona umuntu makethetha nawe khona mayethetha nawe ubone nje uthetha nje polite nawe uqonda ukuthi hayi une-choice yokuthi mandiyikholwe lento ayithethayo okanye mangingayikholwa yabo. So-ke manje uNkulunkulu kulena ivoice ngabona ukuthi yabona lana na-choice nami manje nginyanzelekile uba mandiyikholwe lento ngale ndlela ayitsho ngayo ukuthi abantu bathini indaba yabo leyo but mina kunyanzelekile ukuthi mandiyikholwe ngale ndlela ethini ichazwa ngayo. Okay-ke wathi mase ikhulumile into efana nalena wabe sengixelela kuJehova ukuthi ngiyabona into engifuna ukuyenza apha kuwe njengangoku ngifuna ukuthi uve indlela abantu engibathanda ngayo ngoba abantu ngiyabathanda yabo and ngiyafuna ukuthi lonto bayazi ukuthi ngiyabathanda yabo. Wathi ngizothatha uthando enginalo elwabantu ngikuzwise lona enhlizweni ngisho transfer to me yabona ukuthi uve le ndlela ayiva ngayo ngabantu ayibona. So nyani ke wayenza lonto leyo ngalifila ukuthi yo angikaze ndive umuntu ngimthanda ngale ndlela yabo. Ngohlobo lokuthi yabona lonto yangithatha even 2 weeks nje ngifila and ngendlela kwakuyiyo wangathi usho ukuthi no okanye maybe andikho right yabo. And kodwa understand ukuthi nami ndikwi-atmosphere ethile endivisiweyo yabo. Noba abantu bangithatha kanjani kodwa ndiyaziva ukuthi kusekhona lento kaNkulunkulu eqhubekayo la kumina ngaphakathi nami endingakwazi ukuyihandlisha yabo. Izenzela ngendlela yayo yabona lonto le. So-ke okay ndiyaliva uthando olungaka labantu ndithe ngisaluva uthando olukhulu lwabantu uNkulunkulu andazisa ngalo. Wazothi-ke ngoku phuma-ke manje undiyele emzini othile khona omnye umzi ngathi uselayinini nje lapha ekhaya kodwa on the opposite side. So-ke manje ndaya kulo mzi loyo mangifika kulo mzi loyo wathi lapho okay manje ngekafiki na wasengichazela nje wathi iya kulowa mzi loyana ukhona usisi wakhona akaphilanga so umbeke izandla uzophila lo sisi loyo and uqhebe futhi ukhuze umama wakhona ngoba kunezinto azenzayo lo mama la ningazithandi yabo. So ngixolela ukuthi aziyeke zazinto yebo. Nangona engazange ngazisho bazizini wathi nje manditsho nje ngalendlela nje atsho ngayo. Okay ngithe baniphuma ke lapho ndiya kulomzi lona la endleleni wabe ephinde futhi enivisa iauthority ke manje ukuphatha umhlaba wonke ukuthi umuntu ophethe umhlaba wonke iauthority ayinikwa ingakanani. No lapho ngeva khona ukuthi hayi ngeke angikwazi kumelana namandla endiwayivayo yabo. Yeva ukuthi ayandisinda straight maningi ngendlela nami engayazi banzoyihandlisha kanjani. Even ngengqondo yami kusukela ngoko nje kwezonsuku but ke kwaba into njena yeveki yabo. Okay. La engezwe khona ukuthi ingqondo yami ngeke yabona angikwazi ukufocus into ezensemhlabeni. Ngisho even neglass yabona ngiphethe iglass ngibe njengesinda yabo. Andikwazi ukuyiphatha ngenxa yokuthi ngigcwele lamandla yabo. Ayandisinda. So izinto zalapha emhlabeni andikwazi ukuzenza nje ngendlela efanele yabo. Ungathi umuntu ngamane nje kube khona umuntu ondenzela something nje yabo ngingakwazi ukuthi ngenze nenye into. Manje kusanansika lento saparambulator lento lena apha kuma emzimbeni yabo ukuthi amandla manje. Okay ngithe kusenjalo ngoba bese ethi wathi elikhuza esandvisile wathi ndifuna ukuvisa ke manje iworks zomuntu ophethe umhlaba wonke ukuthi zinjani. And lapho manje ngihamba ndaqale ndeva nami ukuthi yabona ndisaya kulomzi njalo
andeve ukuthi yabona manje lezi works engihamba ngazo kuzona i-works zami lezi. Ngiyaziva ezigcwele i-authority ezi-works engihamba ngazo yabo. And abe ndithe chu endive ukuthi yo yazi abantu ke bani-understand abantu abandazi bandenzani. Kwamanje nento ezingaqhelekanga. And ndikwi-atmosphere endizivandedwa ukuthi ndikuyo. Umuntu onibhekile nondaziyo akangeke ani-understand. Ngeke ani-understand. So-ke kwathi-ke kunjalo ndabona ukuthi okay mandiye ndifike kulo mzi loyana and ndiyaziva kona ukuthi ndikule situation endikuyo. Ndafika lapha ndambeka isandla usisi loyana ndabe sendimcelela umama lena le ndlela kuthiwa ngimchazele ngayo. And ndamchazela ndabe sendibashiya-ke ndiphindela back endlini. Mandifika-ke endlini uphinde uNkulunkulu wabe sengichazela manje-ke ngendaba kamama wami yabo. Okay. Wathi uyabona ukuthi umama wami na ndimkwatele yabo. So into bangela ukuthi ndimkwatele ukuthi umama wanithatha ne wahamba uyonihlalisa emizini yabo. And emizini ndafika nangaphatheki kahle yabo. And ungaphatheki kahle kwami ndaze ndathatha i-decision ukuthi hayi ngeke manibuyele ekhaya ngoba manje na angisathanda ukuhlala emizini yabantu yabo. So ngathi mase ngale mina ke ngichazela uNkulunkulu wathi-ke manje ndifuna ukuthi u-understand indaba ukuthi umama wakho zange enze lutho kuwe. Into ebangela ukuthi athi enze la nto la yimina engamenza ukuthi enze kanje ukuthi akuthathe akususe lokushini okanye uhlala lapha emakhaya. Ngoba wathi umama yena mayibeka isizathu sakhe wathi unibalekisela ukuthi ndingajwayela impilo yaselokushini ngenxa yabangani nandinabo. So-ke manje uNkulunkulu uthi yena no i-reason wangeyona leyo ingoba ngangifuna ukubuilda i-character yalento le endiku-anointela yona today yabo. So ngifuna ukubuild i-character yakho leyana so that ungazuba ngumuntu ophakeme yabo. Ube ngumuntu ofikelelekayo ebantwini bonke yabo. So i-character yakho nje imoldwe ngendlela yokuthi ube umuntu kanje yabo. So-ke kwayilonto kwabe sethi okay-ke umama wakho kumele uxolise kuye uzeza ngoku. And ndiyangimangaza nyani njengoba ndilokhuza lithi umama uva ngingedwa laphayana ne manje ngikhulumela phezulu angithi ngiyaphendulana noNkulunkulu njengoba ekhuluma nami yabo. Nami ngiphendula manje uyayazi ukuthi ngingedwa lapha endlini ku-outside building yabo. So manje abe seyeza umama kanti uza ngesikhathi uNkulunkulu engitshela ngayo yabo. Wabe engena mayingena umama ngitshela ukuthi ungathi ngiphazamisekile engqondweni. Ubona ukuthi ungathini umuntu athethe yedwa kangaka eyedwa yabona lonto le yakhala ngiyakhuluma zonke lezo zinto lezo. So wathi makazobheka kwenzekani yabo. Kangoba wathi wacela abantu ukuthi okanye bazofaka umthandazo ecingela ukuthi yange ungathi uphazamisekile yabo. Kanti no man they understand the situation enguyo ukuthi naye ngeke understand ngoba ngikule situation enguyo ngalesa sikhathi. Alright-ke wangena ungeneni kwakhe ngoba uNkulunkulu sengitshelile yonke into ngayo. Wabe sethi-ke manje mandicela uxolo kuye ukuthi ndixolise ngoba manje ngiye ndamkwatela isikhathi eside ndicingela ukuthi welo wayibangela ukuthi ndiyophatheka ngendlela lekhe engazange ndiyithanda. So-ke wabe senza kanjani hayi ndaxolisa endabeni nabe ndimhaga nakuyinto okwakade ndayigcina ukuthi ngiyenze kuye futhi ngikhumbule ndiyenze noma ndangiqala ngalamini. So namhaga ndamxolisa ukuthi uNkulunkulu uyantshela ukuthi yonke lento bendikwatele ngayo ibingasonguwe. So ingenxa yokuthi kukhona into beyakha apha empilweni yami that's why wena wathatha i-decision ukuthi undise kwendawo wandisa kuzo. So-ke hake kwayinto efana naleyo. Alright-ke emveni kwaloko-ke ndithe ngisahleli nje bese ngixelela ukuthi yabona manje khona abantu abazofika bathi bazokuthandazela kahle kahle yabo. Ngoba becingela ukuthi andikho right yayibona lonto leyo. And nyani bafika laba bantu labo bethi bazonithandazela. Xa befika laba bantu labo omnye uthe makethandaza ayingabe ngivuthi hayibo yazi lento njengoba ethandaza uconfirma lento bendixelela. Lamanga hayibo yazi yanimangaza lento le. Ngoba njengoba ethandaza njengoba ngithandazela kodwa ukhona ezikhulumayo nje ngivayo ukuthi hayibo lento bengitshela nayi confirmation engikonfirmela lo muntu lo yabo. Ake idlule ke leyo iphathi. Abe sethi ke manje mseqedile ke lapho kuyo yonke loyo into. Azothi ke okay kahle kahle waseqedile ke yonke into wayizele kimi. Wabe senitshela ukuthi manje ndifuna lento abantu bayazi. And akekho umuntu abazoyazi ngayo apha emhlabeni. Kuwe kuphela abazoqala ngawo ukuyiva into efana nalena abantu emhlabeni. So ke ndifuna ukuthi abantu ke mabayazi. So ke ndiyafisa ukuthi ke even ke nakubo abamameli ukuthi ababukeli emakhaya ukuthi njengoba ngihleli lana engichaza into efana nalena akuyona into maybe okanye ndave ndavuka ndayicinga ndiyayazi ukuthi abantu bangangithatha ngendlela abathanda ukunithatha ngayo abaphesiva ngayo izinto. Kodwa ke nami ndikhonyanda icommand kahle kahle
ukuthi abantu manibazise ngalendlela ndichaza ngayo, ndingafaki into zami. Ngisho nje noba injani okanye abantu bifika kanjani kubo, kodwa bayazi ukuthi uNkulunkulu uneplan enhle ngempilo zabantu bonke emhlabeni, and abantu utshilo ukuthi uyanithanda. Iyona nto ehlele enhlizweni yakhe. Even if ungafunda kwincwadi kaJohn chapter 4 verse 8, ngizocela nje nasike sifunde. Okay. John chapter 4 verse 5 verse 8. or verse 8, chapter 4 verse 8. Ufundeka kanjena ke bazalwane, ngokuba abafundi bakhe babehamba baye Sorry, First John. First John, yes. like, okay. First John, uJohane wokuqala, ngasekugcineni, First John chapter 4 verse 8. Ongathandiyo akamazi uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu luthando. Uthando lukaNkulunkulu lwabonakaliswa kithi ngalokhu ukuthi uNkulunkulu wathumela ezweni indodana yakhe ezelweyo nayo yodwa ukuba siphile ngayo. Uthando lukulokhu ngesikho ukuthi thina samthanda uNkulunkulu, kepha yena wasithanda thina, wathuma indodana yakhe ibe yinhlawulo ngezono zethu. Bathandekayo, uma uNkulunkulu wasithanda kanjalo, nathi simelwe ukuthandana. Amen. Awusaqhuba. Yes, verse 12. uNkulunkulu akazange abone uma sithandana, uNkulunkulu uhlala kithi nothando lwakhe luphelele kithi. Ngalokho siyazi ukuthi sihlala kuye naye kithi ngokuba usiphile ukukamoya wakhe. Thina sibonile siyafakaza ukuthi uyise wathumela indodana ibe ngumsindisi wezwe. Lo ovuma ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlala kuye naye kaNkulunkulu. Amen. 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 Okay, ngiyabonga kakhulu. So-ke bazalwane, njengoba ichaza ke iBhayibheli laphayana isibonisa kona ukuthi uThixo ke uluthando kahle kahle. And uthando lwakhe lubonakalise kanjani? Olubonakalise ngaye unyana wakhe onguye uKristu Yesu. uYesu ukuza kwakhe emhlabeni ayikho into wayezela ngaphandle yokuba wayezela ukuzobonakalisa ukuthi uThixo uyabathanda abantu. So abantu xa bengaba uthando uThixo ababonakalisele lona bengalikholwa, because kunendlela njengoba ngenda chaza ukuthi kunendlela uSathana naye avezela uthando ukuthi abantu bathandane ngayo. NoThixo naye khona indlela yakhe ayechoose ukuthi mayenze, njengoba ichaza naku John chapter 3 verse 16 apho kuthiwa ke uJehova walithanda kangaka izwe kwanye ihlabathi waze wancama unyana wakhe okuphela kwamzeleyo ukuthi bonke abakholwayo kuye bangajabalali. Njengoba ichaza kanjalo iBhayibheli bazalwane, siyabona emhlabeni abantu bayafa, abantu bayahlukumezeka, abantu bayagula, and asizithanda izinto ezihlayo emhlabeni. Bakhona abazithandayo izinto, kodwa most yabantu emhlabeni abathandi ukuthi abantu baphile kanje. And njengoba abantu bengayithandi le ndlela abantu baphila ngayo emhlabeni, even uThixo yamkhathaza into, unditshelile into efana naleyo ukuthi naye ezi zinto ezenzekayo emhlabeni ziyamkhathaza. Kodwa ke ngenxa yokuthi yena ayikho into angayenza emhlabeni engayenzi ngomuntu. uNkulunkulu nguThixo ama principles. So uzibekele iprinciple yokuthi manje ufuna ukwenza into emhlabeni zoyenza ngomuntu. So if umuntu akazi aveli kusho ukuthi ngonakala lapha emhlabeni njengoba isibona ngathi izinto zibonakala, and abantu bayesabisa ngevangeli, baxhomekeka okanye maybe bakholelwa kakhulu kugovernment ophethe welo xesha. uThixo ufumanisa ukuthi yena abamkholelwa ukuthi yena angayitshintsha isituation yasemhlabeni. So kodwa mangaba lukhona uhlobo lwabantu oluzoma egephini lazi ukuthi limela uNkulunkulu ezintweni, uNkulunkulu uyasebenza ngabo bantu ukuze isolution ize emhlabeni, ngoba ezikaNkulunkulu isolutions ziza kalula uma kukhona abantu abazavelayo ezintweni uNkulunkulu azikhulumayo. Ngoba uJehova njengoba ngiyachaza ukuthi even noNoah wakwazi ukubasindisa abantu abathile nezilwanyana ngesasikhathi ngenxa ukuthi
zange abemamela zonke into ezikhulunywa ngabantu ngenxa ye-understanding yabo yokuthi izinto bazi-understanda kanjani emhlabeni, bazenzeka kanjani. Senza izinto extraordinary singabantwana bakaNkulunkulu, not ngendlela yehlabathi. Sithi see things beyond the physical, bazalwane. So kubalulekile ukuthi masivumele, ikhona indawo oyifundile apha endiyithandile enye ithi uthande kodwa ithetha ngendaba ukuthi umthetho kaNkulunkulu ukuthi sithandane. Yes. Yeah, mangaba abantu bengasathandani ngale ndlela emhlabeni, lonto uJehova ayimphathi kahle. Abantu sebethanda izinto eziphathekayo manje. If siyabona nje abantu sebeyabulawele nje into ezifana nefoni, bulawele into imoto, obulawele nje na imali, izinto eziphathekayo. But abantu lezi zinto zikamoya abazinakanga ukuthi zezona uNkulunkulu azichuzile ukuthi abantu xa behamba ngothando njengoba uKristu echaza. Okanye ngizocela nje ukuthi ndivale nje ngevesi elaphayana kwincwadi kaJohn chapter 15. John Apostle. Yes, 15 verse 9. Somane sichaza. Okay. John 15 verse 9. verse 9. Njengalokho uBaba engithandile, nami nginithandile, hlalani othandweni lwami. Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lami, njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba, ngihlala othandweni lwakhe. And then 10. Yeah, ubekuthi kuzo-10 nayilo. Okay, so ke njengoba isichazela ke apha eBhayibheli nguJesu Kristu lokhulumayo ethi njengalokho uBaba emthandile ngokugcina kwakhe imiyalo wakhe uBaba, nathi masenze njani? Masigcine kwa imiyalo ukuze uBaba enze njalo nakuthi ngalendlela uJesu Kristu enza kuye, sihlale eluthandweni likaBaba. Yebo. So manje into ebalulekile ukuthi masenze kanjani, masivumele lezi zinto ezikhulunywayo zokuthi sigcine imiyalo, ngoba uNkulunkulu ngesibalekele indaba yokuthi noba singathi ekanye emhlabeni okanye uNkulunkulu siyafisa asisize ngendlela asifuna asisize ngayo, but if asigcine imiyalo kuhambe izinto zingenzeki ngendlela like ukuthi okanye ngoba kuba khona ukuthi uSathana asimvulela ithuba. USathana ke nguye wenza izinto ezikhohlakele ebantwini. Sivulela uSathana masingaba singayigcini imiyalo kaNkulunkulu. Noba uNkulunkulu ufuna ukusinceda kangakanani, but if salivula ikhoba sivulela uSathana yena akakwazi ukuthi adlalise ngethuba, akadlalisi ngamathuba uSathana. Make efika emntwini wenza sho ukuthi lona nifuna ukumshiya bembiza ngegama elithile engekwazi ukwabiza amanye amagama la. Kodwa ukushiya njena kunegama akushiya nalo ukuthi luyana into ethile, luya into ethile, amagama angamnandanga nawe xa ubizwa ngawo ngenxa yokuthi uye walivula ithuba, awuhlalanga kumyalo. Kanti mayugcinele imiyalo uyamvalela uSathana. Usho uphinde futhi ube namagama amnandi, nakhona amagama awumabizwa ngawo ubonakala ukuthi lamagama right kunamagama awabizwa ngenxa yoba uvulele uSathana ithuba. Ngicela ukuthi 11 bese uthi 17 siye. Uverse 11 ufundeka kanjena. Nginitshelile lokho ukuba ukuthokoza kwami kube kini nokuthokoza kwenu kugcwale. Verse 13. Akakho onothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Uverse balwe u13. Ngicela nje uthi 17 or 17. Nginiyala ngalezo zinto ukuze nithandane. Inzondo yezwe isihloko. Bese uba u18. I don't think 17. 17 nje uthi nginiyala ngalezo zinto ukuze nithandane. I think mhlambe kumele kwenze u16 ukuze 17 izumqondo. Aningikhethanga mina, kodwa mina nginikhethile nina. Nganibeka ukuba niphume nithele izithelo, nesithelo zenu zihlale kuba noma yini eniyakucela kuba begameni lami aninike khona. Nginiyala ngalezo zinto ukuze nithandane.
Amen. Yeva apha siyayalwa abazalwane ukuthi sithandane. Ukusho kona ukuthi-ke umyalo kaNkulunkulu ukuthandana kwabantu emhlabeni. Indaba yokuzondana kwabantu ayisuki umyalo kaNkulunkulu, futhi ukhona lisuka kuye. Ekufanele ukuthi sigade lonto leyo. Nokuyinto kuNkulunkulu bazalwane, njengoba engikhulumele ngale ndlela engikhulumele ngayo, ngoba uma uyibheka kakuhle indaba yesalvation lena esingena kuyo emabandleni ahlukene, sonke senza into inthe uNkulunkulu make enimbulela lento lena yavela indaba yokuthi yonke lonto eliyona it's all about love kahle kahle likaThixo abesenzela lona singabantu, which means ithi khona ivesi lapha ku 1 Corinthians chapter 13 xa ivesi angikhosho ukuthi ubani apha ithi uthando lugubungela yonke inkitha yezono, which means mangabe uthando seluphezulu abantu bethandana noNkulunkulu yamshintsha lanto leyana indlela abona ngayo abantu. Into bonakala sithi xa ngaba ulekhuza inzondo iphezulu, uNkulunkulu naye akakwazi ukuziveza ngendlela abefuna ukuziveza ngayo. Lethi uthando lusibekele inqwaba yezono. Yes. So it's in the book of 1 Peter chapter 4 verse 8. Okay, all right. Yes. Ke. Okay. 1 Peter chapter 4 verse 8. 1 Peter chapter 4 verse 8. Ifunda ngesizulu. Kunalokho konke yibani nokuthandana okunganqamukileyo kuba uthando. Ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono. Yes. Ithi nje kunakho konke yibani nokuthandana okunganqamukiyo ngokuba uthando lusibekela inqwaba yezono. Amen. Yasho ke njengoba ichaza uthando lusibekela inqwaba yezono. Masibe nothando olunganqamukiyo eva leyo. Futhi uthando malube continuous okanye continually ulukwazi ukuthi senze njani sihlale sithandana ingapheli indaba yokuthandana kwabantu. Yes. Abantu ngosiyabona uthando luphelile njengoba kuyachaza kwenye indawo ethi ngamaxesha okugcina uthando luzohamba liphele, and siyabona siphila kulo maxesha leyo. Kodwa siya encourage entweni yothando bazalwane ukuthi ake siqhubelekeni. If uyabheka even nasemabandleni alusekho uthando, usemafemelini ayolasekho uthando, usemisebenzini abantu abasathandani ngoba bayakwazi ukuthi abantu besebenza bebonke njengena umunye angabulisi azenzele into yakhe aphume nje ngongathi wenzekeni, uyayibona lonto leyo. Kodwa nisebenza endaweni eyi-1. Ngisho nasekhaya iba khona into yokuthi okanye maybe abantu batrithana ngendlela ubona ungathi abazalwa kunye laba bantu. Maybe kuphi emasontweni ubona abantu bathandana ngokwama-groups, not njengabantwana bakaNkulunkulu. And lonto leyo seyide escalate ngohlobo lokuthi kukhona njengoba amabandla emaningi abantu banokuthanda abazalwane bebandla labo ukuthi thina siphuma kule bandla elithile nedoctrine yakhona ihamba kanje. Yes. So sikuthandela le doctrine yalana kwelibandla leli. If awukho kwelibandla awungathi uyena umzalwane. Yabo, which means sehlukahlukene manje. Kodwa ke konke bazalwane into engifuna ukuyisho nje uNkulunkulu ufisa ukuthi ke sizo introduce uthando lwakhe this time. Yeah. Singabantwana bakhe so that uSathana sokunqoba. Inye into ezokwenza simnqobe uSathana ukubonakala ukuthi siyathandana. Even uJesu Kristu wathi sobonakala ukuthi sithandane ukuthi singabafundi bakhe. Yebo. So nje nanso nje message ke ezoyidlulisa abazalwane ukuthi andizelanga into eninzi kodwa ngizele into eyi-1. Zingaconfuse nje ezinye izinto okanye ngithetha ngopresident, ngithetha ngontontoni, izinto njena lezo like upresident office yokuthi uncedakala abantu, yabo. Yes. So ke mazingani confuse lezi zinto, kodwa uNkulunkulu eyonanto engifuna nje ukuthi mina wayigxile kuyo kakhulu ukuthi uyanithanda. Ufuna ukunibonakalisela uthando lwakhe ukuthi ke unithanda kanjani, futhi akakhethi ukuthi wena uthanda abazalwane kuphela. Ndithi ichilo le ndawo uyifunda ethi ingathi isho kamnandi esingisini la ichaza khona indaba ukuthi ke ithi noma isho esingisini ikhohle indlela ibeka ngayo, kodwa khona indlela esho ngayo nje phakathi esingisini nje ngicela nje usifundele khona Iyeplay. le ndaba ethi uThixo uyabatha ethini it must thandana. Yeah. Konje le book of John ungayifunda lapha yana ku John 15 ungathi yafumaneka ku 17 if angiphazami. Okay, John 15 verse 17. U-17 wakhona uthi this is my command. Yes, yeah. Love each other. Yes, nanso lento ngifika ngithanda nje la love each other. Yeah.
ukuthi this is my command, love each other. Yebo mayithetha ukuthi love each other ayibhekisanga ukuthi thanda umzalwane, ayibhekisanga abazalwaneni le ndaba le, ibhekise kumuntu wonke, ingabe uyakholwa ingabe akakholwa, love each other. Yeah. Yabo, which means kufanele singabantu sisiba nayo even nathi singabazalwane lanto tendency yokuthi maybe umuntu make ngakholwa singamthathi esingamthandi ngalendlela, kufanele simthande ngayo naye ngoba ngumuntu, yabo. Sithanda abazalwane nangona nakhona labasebazalwane okanye sokhetha uhlobo oluthile labazalwane, kanti uNkulunkulu uthi love each other. Nayi command yakhe asinika yona ukuthi masithande omnye nomnye, yabo, sithandane singabantu silibonakalisa uthando. So ke le command kaNkulunkulu bazalwane iyona nto uNkulunkulu ayilindele kule generation esikuyo, ukuthi if abantu bangabaphile ngothando bangambona uNkulunkulu ukuthi ubathanda kangakanani, ngoba uJehova ukwazi ukuresponda kwinto eqale umuntu wayibonakalisa. Akwazi uJehova ukurespond ungakhange wena uziveze ukuthi wena eyakho i-role okanye i-action ethini, ukuze enze into uNkulunkulu ureflecta kwinto like oyenzayo wena, yabo. Abe siyaqala nayo yaresponda ngendlela owenza ngayo ukuthi lo muntu lo uyamamela manikhulumile. So namanje izibonakalisa and nezinto ezikhona lapha emhlabeni if siyazi understand ngendlela kamoya, njengalantu bengenda chaza ngayo indaba yeviri lemoto, yabo. Kukhona enye into futhi ekwachaza into epowerful like indaba yokuba umzali, yabona. Mangabe ungumzali ukuba umzali nje kuyashumayela kukodwa nabo ukuthi nje ukuba ungumzali if umntwana wakho uyakhuluma naye ukuthi into ethila ndithandi akumamele, kube khona lo ngakumameli, uthando lwakho liyazenzakalela kuloko kumamelayo, bese umenzela into ezinhle, yabo. Umthengele le into ayifunayo, uqomba ufuna ukumvisa kamnandi ngoba uyakuthanda, yabo. Kodwa if akakumameli uyakwazi ukumtshalazela nje ngoba kanimameli, hayi nifuna aqala afunde ukunimamela, yibona le nto leyo. So noNkulunkulu bazalwane, lezi zinto ziyimizekelo into sizizwa apha emhlabeni. Ngisho nondaba ininzi into engayichaza imizekelo uNkulunkulu obonayo ukuthi le nto ibuyela apha entandweni kaNkulunkulu, ukuthi uThixo ufuna uyasibonisa lezi zinto. Thina sivele si-enjoy izinto, ufana okanye nomzi, jabulele umzi ukuthi kathini, kanti kwayona le ndaba yokuba nomzi kwakho iyakushumayela ukuthi mangaba umzi, yabona, anti mangaba emzini ungekho kwakho, yabo, ushiya kunjalo ungakhiyi, ufengene amasela ngoba awukho umnikazi akekho, afika zenza unothanda emzini wakho ngoba awukho namnikazi. But if ukhona njengomnikazi ayahlonipha, nangona ke manje sithanda ukutshintsha kancane ngenxa yokuthi abantu bayakwazi nokungena bekhona abanikazi, kodwa most of the time nje abakwazi ukuthi abantu bangene bazenzele ukuthanda, yabo. Leyo nto isho ukuthini? Isho ukuthi umzimba wakho, ngoba kuthiwa itempile kaNkulunkulu, if ayinayo umnikazi onguYesu Kristu, so uSathana namadimoni ayakwazi ukuthi azenzele unothanda phakathi kwakho, akwenzisa izinto ngendlela yawo, ucontrolwe ngawo ngenxa yokuthi wena awunamnikazi okunikayo i-guidance ukuthi phila kanje. Ingakho sandelwa ngabantu abenza i-crime ngoba baphila abanamnikazi. So umnikazi ozingenelayo ubenzisa ngendlela athanda ngayo, yabo, ngoba akabacengi, ubenzisa ngenkani lento. Ufumana ukuthi umuntu unehabit into ethile, yabona le nto leyo, ngenxa yomnikazi wakho khona la kwengaphakathi, umane emphusha ukuthi hamba ukwenza lento ukuze ukwazi ukwenelisa ihabit lena onayo, yabo, yakwanye addiction onayo. Ezininzi izinto ezikhona, sometimes omnye ubona ukuthi uzothi athatha i-decision ukuthi makayoroba okanye athini ngeke uzonelisa lento elapha yomnikazi lo onayo apha kuye ambusayo, yabo. So zizinto ke zonke ekufanele ukuthi ke si-understand, ngoba nje bethu uThixo uyasithanda, ethi love each other, uyabathanda even nalaba bantu abenza izinto ezirongo, kodwa kukhona abantu okanye kunidakala babe nomnikazi ozobagadela impilo zabo, ongazubathuma ezintweni ezirongo ezobenza bagcine besemajele, ozobenza bagcine sebetshona, ezobenza bagcine sebesezibhedlela, bagcine maybe behlukumeza abanye abantu, ngoba uThixo uyabathanda. Noba uhlukumeza omnye umuntu, uSathana nguye lokwenzayo. And mangaba into endiyibonile uSathana mangabenza, mangaba ezokuthuma ukuthi hambe uhlukumeza umuntu, uyakwazi uthathume wena uhambe umhlukumeza umuntu, ucingela ukuthi wena maybe lento ebikuphusha uyisatisfyile, yabo. Yeah. Afterwards uzothi uyabona okanye maybe soyabotshwa, sekubani ozoyovalelwa, nguwe wena obenza lanto. And mase ibuya back manje, revert back to you ke manje indaba, ngesikhathi uvalelwe kwenzeka bayashona abazali ngapha, yabo. Ekubetha lento lena usazi manje usakwazi ukuzenzela izinto freely, yabo. Kube lapha ingqondo zibuya khona ukuthi yazi lento lena ifika ukuthi wena ngayenzanga lanto leya, yabo, manje seshaya mina.
okanye maybe ufuna umntwana ngaphandle uva umntwana uyahlukumezeka akwazi ubuzothini ngoba uvalelwe yabona into ezinjalo. So kuningi usathana asenzisayo izinto asithumayo uba masenze izinto kanti ekugqibeleni ufuna ukuphinda akureward wasa wena mntu ubuyenza into erongo emntwini. Usho manje okanye ukhule abazali bakho abakwazanga balithola ithuba eli-right lokuthi babe nawe bebekuzalela ukuthi nawe ngenye imini uzobenzela something for i-future, kodwa manje songumuntu osophila endaweni bebengacingelanga ukuthi ungaphila kuyo. So-ke ndicela nje ukuthi ndime kuleyo ndawo, kodwa-ke nje umyalezo wami wokugcina nguwo lo ukuthi uThixo uyasithanda bantu sonke ngendlela ezahlukene ezikhona emhlabeni. Nenzocela nje wena baba ST ukuthi if ever maybe okanye ungakwazi ukuthi nje ndikwazi ukuthi ngishe inamba so that if ukhona umuntu okanye maybe ofuna ukuqonda something, because kahle kahle into ebangela uba ndisho kanje kunabantu abaninzi, sinabantu egroupini esinabo endiye ndayivula ka-WhatsApp ngenxa yani yokuthi abantu bebenezinto nabo abafuna ukuthi wanye maybe bazibuze nokuthi wanye maybe kenye bafuna nje indlela abangathi izinto benze ngazo. So savula igroup siyakwazi ukuthi siza-attend izinto kahle lapha kuleya group. That is why ndizocela nje inamba ukuthi bekhona. Yeah, siyasenza kanjalo vele uma umuntu efikile ake ngiyabonga kakhulu ngalokho. Amen. Yes. So ndibonge kakhulu ke nangalo ithuba lokuthi ndifumane ithuba elifana naleli lokuthi ndikwethule lokho. Ndiyazi nami ngiye ndadileya kakhulu ukuthi ndikwenze ngoba ngiwesaba. I don't want to lie. Ngoba ndicinga ukuthi into efana nalena ngeke inkulu kakhulu. Yabo ubungavela uxalela abantu into ezifana nezi, kodwa uNkulunkulu ngosizo lwakhe uniphila amathuba afana nala. Engibonga kakhulu kubantu abafana nani ngoba ndingasho ndithi uNkulunkulu uyanisebenzisa. And ndiyakhumbula nansi indawo engishile nje encane, wathi mayiqathi ukungitshela yonke lento le, wathi hamba uye eGoli, ngisahlala eKokstad ngaleso sikhathi eKZN. Wathi hamba uye eGoli, and ndaphansi ndaphazama ndenza imistake ukuthi vele ngisuke ndiye kubona uzoqathi usagcwele ukuthethelwa uNkulunkulu yabo. Isaku-overwhelm lento le engqondweni. Ndaphuma ekhaya ndabe ngiqonda ndiye eGoli. But nje sensendleleni ndiyacinga ukuthi hayibo anamali and ndizothi ndiyapha eGoli uyabo. Andazi mntu uyabona, ndizofika ndithi ngithindi naseteksini nje ndizofika ndidle ngaphambili ndiyabona nje into eningi nje. Hayi ngeke ndabona ukuthi mandijike ngibuyele ekhaya yabo. Hayi ndahlala zahamba nje inyanga futhi neminyaka yahamba. Kanti uNkulunkulu uyalazi ixesha elifanele lokuthi ndizoza, ayakwazi nokuthi futhi aniprovide ngokuthi ndikwazi ukuthi ngikhona kulamacala. So-ke sengisho ukuthi-ke ndibonga kakhulu uNkulunkulu ngokuthi anibeke endaweni kwi-border, kahle kahle kwi-border between i-Free State nayo i-Gauteng. Nokuthi lo myalezo ndangazi nokuthi uzospreadeka kanjani, and mangifika lana ngiyabona ukuthi kukhona abantu abafana nani, ndangazi nento zama-podcast and kanti iyona ndlela ekwazi ukuthi i-spread i-message ikhawuleze ifike ebantwini. So sengisho ukuthi ngiyabonga kakhulu nangomsebenzi eniwenzayo ukuthi kuspreadeke i-message uNkulunkulu umuntu amphathise yona. Ngicela nje ukuthatha nje lo thuba ngibonge kakhulu, ngibonge nakubabukeli emakhaya. Inkosi nibusise. Amen. Mfundisi wami, siyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu. Thank you so much for coming ukwenza lesi sikhathi. Mhlambe ke na kubazalwana nje njengoba besishilo nasekuqaleni vele ukuthi kunalabo ukuthi bafisa ukuxhumana nawe njengoba unalama group la wenzayo njalo njalo, if bafisa ukuxhumana nawe for different reasons bakuthola kanjani? Okay, inamba yami engitholakala kuyo na WhatsApp ithi ke 073 58 52 990. Injalo nje na inamba. Yabonga kakhulu. Okay, kwanye before ndibe ngiyalukhuza nje na ngicela nje na ukuveza nje naloku nababa ST ukuthi le ndaba lena benje kuse introduction ikhona lana ukuthi ke how part of it ukuthi na izokwenzeka kanjani. Nansi enye into ndiyaxolisa kwaye ukuthi izofika manje siphume God. Ndiyaxolisa kakhulu. uNkulunkulu ngizamchaza nje le ndaba lena ngisekulo how part of it ukuthi ke maybe wanyengenzeka kanjani ngoba ukhona owokuqala ukhona nowesibini. Lo wesibini maybe okanye maybe if ngiyalithola ithuba ngakwazi umchaza kahle ngoba uzodinga isikhathi kahle. Lena kodwa yona into eyenzeka ukuthi uNkulunkulu yena uzoyenza kanjani lento le. Wathi ngalesi sikhathi ekhuluma nami wanitshela ukuthi yabona kunezinto ngo-2010 ngaleso sikhathi waqala one reminder ngendaba zama stadiums la ayenziwa eSouth Africa.
ukuthi okanye abantu bazokwazi kanjani umhlaba wonke ukuthi into efana nalena ndikwazi ukubabeka izandla ngaba ngale ndlela echaza ngayo ngoba lento wathi mayiveza lento le engixela ngendaba yezitadium wathi abantu bazosuka kumazwe wabo njengoba kwakhiwe izitadium abantu be-country lena e-South Africa bacingela ukuthi benzela la World Cup yayikhona ngo-2010 kanti uNkulunkulu yena lento yenzela ukuthi abantu basezawusuka kumazwe ahlukene womhlaba beze South Africa ngoba bazokuva ukuthi kunomuntu ogcotshiwe nguNkulunkulu okwaziyo ukuthi enze izinto ngohlobo nohlobo yabo then lonto leyo because abantu bafacene neproblem efanayo wayengixelela ke izinto ezenzekayo kumazwe omhlaba ukuthi abantu izinto nazi abafacene nazo noSathane indlela abantu abasebenzisa ngayo kangoba ndangalali ngasebusuku emane ekhuluma nami ngize ngicela ukuthi engezele Nkosi ngicela nje ke ngilale manje ngikhathele ngezele because uNkulunkulu ndabona nalapho ukuthi uyathanda ukukhuluma nabantu emhlabeni yabo akusunguyilo Thixo esicingelo thina ukuthi uThixo osezulwini yabo uyafisa nje ukuthi afike akhulume nawe akwazisa izinto ngendlela kwemane efika each and every day like emalanga ndize ndive ukuthi ngikhathele manje ngiyezela ngoba kade nimamele yabo ngokuhlele ngikhulumela okay ke so echaza ke indaba ukuthi abantu bazosuka ngoba bahlala kuwo beze eSouth Africa and eSouth Africa into ezobangela ukuthi idraw abantu ukuthi beze eSouth Africa ngenxa yokuthi bazobona indlela umnotho oboosteka ngayo waseSouth Africa yabo ngoba abantu xa bengaba bephila ezifeni which means ibudget nayo iyakwazi ukuthi ikhule yabo ngokuzoncipha abantu abagulayo imali ezininzi ziye ebantwini ngokwa health kwi-Department of Health maybe department ezahlukene and nabantu like if izinto kuyabonakala ukuthi azisekho escalate ngalendlela ze-escalate ngayo into zefana ne-crime nazo zonke izinto and no government yona emkhathazayo leyo ukuthi ulwa ezi zinto and mangabe elwa ezi zinto zidinga imali yabo and nabantu badinga imisebenzi abantu abayitholi ngendlela abafuna ngayo yabo nokuze izinto lezo ezibakhathazayo abantu so manje uNkulunkulu mangabe abantu ekwazi ukuthi aphilise abagulayo which means nemithuba imisebenzi ngakwazi ukuthi yande ngoba imali bengaba ziya endaweni ukuthi zizokwazi izomali ukuthi zivule amathuba ukuthi abantu bakwazi ukuthi baphangele batsho bakwazi ukuthi abantu nabo baphile ngendlela efanele so ke ezo zinto ke uthena kuNkulunkulu nenye into ezisengishiya into eziningi ezakhulunywa yabo ukuthi like abanye abantu mangaba sebeyivalent ukuthi eSouth Africa into efana nalena iyenzeka yabo bazofuna nabantu bamanye ama-country ukuthi beze eSouth Africa ngoba nabo bayafisa ukuthi bayibone lento abantu bencedakale endaweni zabo bazoze eSouth Africa and lonto iboost umnotho waseSouth Africa baphinde futhi abanye abantu bamazwe omhlaba even nabo bani-invite emazweni so that bazobona lento yenziwe eSouth Africa ngoba nabo bayafuna amazwe wabo ukuthi mawaboosteke emnothweni uNkulunkulu angithi uyena upha abantu izinto ezipho yabo andithi njengoba khona nabaprofeti nabantu abaphilisa abantu bethandazela abantu izinto esizijwayele yabo iziphi eziphiwe nguNkulunkulu lezo so manje masokukhona umuntu okuzothiwa ke maybe ke uNkulunkulu lomgcibele nje ukuthi ezi zinto mazithini mazixazululeke ke manje abantu kade bekhala ngazo lezi zinto manje nali thuba kuNkulunkulu uyabafikisela ukuthi zixazululeke futhi even ngoba andithi thina sine second option esiyenzayo yokuthi apha emhlabeni sithembele kuma departments ukuthi wanye maybe if abantu bayagula mabaye esibhedlela yabo bayonika imijovo nentontoni nama medication yonke lonto leyo ngoba kuwe option yesibini leyo kuncediswa umuntu ukuthi if awuphilanga ancedakala yabo yazi options esibini zakuyona ioption yokuqala le uNkulunkulu beyidalile yabo umuntu kumele ukuthi uyaziphilela nje ngaphandle kwama medication and treatment nayo yonke into yabo kodwa ngenxa yokuthi ke ilevel yomuntu yehlela kwilevel ekwenzeka ngayo ngenxa kaAdam edlela emthini so ke abantu baphila kule level leyo so ke ngoma ngabe uNkulunkulu meseqalisile ke ebuyisela isimo kulevel efanele yokuthi abantu mababuyele kulento uThixo ayibadalela ukuthi abantu mabephila baphile emhlabeni ngaphandle kwazo izinto ezi so ke namazwe kuzokuthi kube easy ukuthi bakwazi ukuthi umnotho yakhona iboosteke so wathi kuNkulunkulu amazwe azobangesana ngami yabo even eSouth Africa izodikhala ukuthi ngeke sekade wahamba yayibona into enjalo engichazela nje into ezifana nalezo okunye engikushiyayo yiko lokho ukuthi abantu ke beze lapha emazweni abazosuka beze eSouth Africa so that uboosteke iminotho bese kwazeka ukuthi ke abantu bencedakala iyona ke part ke benifuna nje ukuthi ngigqithe kuyo leyo ebese ngathi bese ngishiyile nalena ke part yesibini ke leno ke ipart ke ngicingela ukuthi ke izophinde
if ithuba liyavela senze uphathi wakhona. ngidlulele kuyona nayo. No problem phathi wami, Amen. no problem. Siyabonga kakhulu mfundisi wami. Mhlawumbe sikhumbuze inamba yakho again. Ngu-073 Yes. 58 Yes. 52 990. Yeah. Bazalwane, asithathele ithuba sibonge kakhulu, sibonge uNkulunkulu kakhulu ngethuba leni nangesikhathi senu. Ngicela ukuthi sibone lapha eThekwini ngomhla ka-2 May sobe silaphana Umkhumbane Hall. La sobe sikhona starting from 10 AM yoze kuyoba ntambama uNkulunkulu simkhonza kakhulu. Sobe sinayo uBishop Pierre Ciliza, Bishop SP Ndlovu kanjalo noProphet Mthetho. Thank you so much bafowethu. For more info 0788 417 844. If you want to sponsor or partner with us, the very same number 0788 417 844. God bless you.